Рәхмәт. Шуннан да уйнап яшәсәк тә, уйлап яшәйбез инде. Уйламыйча гына яшәмибез, беребез дә, уйламастан тормышы да бармый, дөньясы да булмый, берәберендә булмый да. Мине остазым, укытучым Салават абый да гел өйрәтеп, гел шелтәләп тә тора. Рифат һәр сүзен уйлап сөйлә. Сәхнә уен булыр түгел. Ашып тирәсенә сөйләргә ярамый. Уйлап сөйлә, уйлап. Үзе гел уйлап сөйли бит инде. Үзен әйтә күрмәгез инде. Салават абый уйламыйча бер кайчан да бер сүз дә әйтми ул. Анарга любой сорау бирәсең, ул баштан уйлый. Бетте бөтен җавабы шушы. Үзеңә кайсы вариант кирәк, шуны сайлап аласың инде. Ödüydü. Ну ничек кенә булмасын, Салават абый инде ул 100 елга бер туа торган артистларның берседер. Ул шәхес, ул легенда. Без инде аның шәкертләре, аның укучылары булу белән горурланып, анарга рәхмәт кенә әйтеп берибез. Әле статистикадан караганым, иң күп пародия салган артистыбыз Салават абый икән. Бик күп пародия Салават абыйга салганнар. Иң күп мәзәкләргә кергән артистыбыз да Салават абый, иң күп гайбәтләрдә булган, иң күп макталганы да, яхшысында да, начарында да гел беренчедә тора. Аннар Айдар абый, аннар тагын шулай язганнар инде язганнар. Әле бер мәзәк чыгарганнар, тагын берне имеш Салават Фәтхетдинов белән Айдар Галимов очрашканнар да Казанда. Айдар абый инде Салават абыйга аңлата икән. Саламат. Мана син иштеңме аны? Нәрсә әле? Мана Путин бит яңа закон подпис айтты. Пенсияны озын айтты, мына сиңа да юк, миңа да юк. Шагасы кисәшек, я тәне держу. Саламат, алай гына түгел, бар бер шидырган урын булырга тиеш, син бит биздинлек җырлап кына йөрисең. А что предлагаешь? Ну, что предлагаю, дип, ана Уфада булса, мин сине бер унаштырган булыр идем, конечно. Айдар искрем. Айда. Улар икесе чыгып утырганнар, машинага түгел, мотоциклга. Ну, Салават абый гонщик буларак үзе рулга утырган, артка утырган Айдар абый Казаннан Уфага чыгып киткәннәр, шабалар, Татарстаннан чыгып киткәннәр, Башкортстан Республикасына килеп кергәннәр, яркәйләрне узып Дүртилегә җиткәннәр. Карыйлар, Дүртиле поворотында, юл чатында 2 чемоданын тоткан Нәфкат абый басып тора. Ну, моны күреп туктаганнар инде. Нәфкат, кая барасың? Бараммы, кайтаммы, мин белмим. Нәфкат, туганчык белмәйсең, син или барасың, или кайтасың? Или кайтасың, или барасың? Монда бүтән вариантлар юк, Нәфкат. Наверное. Бу бер эшкә кертергә барасыңмы? Барам. Нәфкат, туган, монда сиңа урын юк, конечно. Давай, люлькага утыр, яме, садись люлькага, чемоданнарыңны ал. Чемоданнары белән бергә люлькага утыртканнар, тиягәннәр Нәфкат абыйны. Кузгалып кына киткәннәр, Нәфкат абый нәрсәдер әйтмәкче булып. Нәфкат абый телгә килеп, нәрсәдер әйтәсе килеп, лу. Нәфкат, туган, сөйләшмә, пожалуйста, Салават гонщик, ул барыбер туктамый. Лу. Нәфкат, авызыңны ябын, шабаннар кирабин, сөйләшмә, пожалуйста, туган. Ят! Авызыңны. Нәфкат абый тында алмыйчы, сабырлык белән түзеп кенә, телен тешләп Уфага кадәр килеп җиткәннәр. Килеп туктагач, мотоциклдан Салават абый төшкәндә. Нәфкат, бәгырып, нәрсәсен юл буе? Лю. Нәре килгәч әйтеп булмыш түлек. Мына самым деле Нәфкат килгәч әйтеп була бит инде. Мына Салаваттың мидәсен мына сөйлә. Егетләр, Люльканың төбе юк. Постоянно шунарга ләгәк. Нинди генә мәзәк чыгармасыннар. Салават абый гел крутой. Айдар абый интеллигент. Нәфкат абый мискин инде. Гел шушы. Жәлләп үләм инде шуна.
Инде шуннан да шушы иҗат кешеләребезнең иҗатлары да озын гомерле булсын, гаиләләре дә исән сау булсын, безне шатландырып, куандырып, сөендереп кенә торсыннар. Biz аларга рәхмәтле һәммәсенә дә, чөнки алар сызган юллардан барабыз. Алар безнең маяк кебек. Мин син дә шул мотоциклда идең, что ли? Аңладым, рәхмәт. Эй, менә Салават абый дип көлүен көләбез үзе дә. Салават абый әле ул 50-дә генә карап җырлый башлады. Безнең 30-да ук флешка тулган. Әллә вирус кергән, әллә нәрсә. Истә калмый. Убери! Не надо! Мин аның сүзләрен булай да беләм инде. Дигән булыйм әле. Эй, менә теге мәрхүм Әлфия апа Авзалова гел кулына теге блокнот тотып чыгадыр бит инде. Әлфия апа, ник тотасың соң инде? 40 ел җырлыйсың бу шул җырны дигәч, шуны тотмасам онытырман шикелле диде. Менә мин дә шул тормаса онытырман шикелле. Факты сүзләрен беләм инде. Менә җитеп әйтим икән. Һәрберебезнең дә була инде ул яраткан берничә артистны, бөтен артистны яратып бетереп булмый, сүз дә юк, азын барыбыз да белә. 5 булырга мөмкин, 10 булырга мөмкин. Я эстрада артисты, я кино артисты, я театр артисты булырга мөмкин. Менә минем үземнең дә бала чактан ук яратып тыңлый торган артистым бар. Асаф Валиев. Беләсезме икән сез аны? Беләсезме? Эшләпәләр, ясыз батыр кызлар дип. Эй, телевизордан килеп чыкса Асаф абый мин бәләкәй чакта. Телевизор кырынан китмидер инде. Әтинең эшләпәләрен киеп, шуның шикелле буталанып. 85-нче елдан ук күңелемә керде аның иҗаты. Үзем 88-нче елгы булсам да 3 елдан артырак җибәргәнмен. Монсы шаяру булса да, инде мин авыл малае буларак әйтәм, мин үзем инде авыл малае, Оренбург ягыннан, авыл егете. Авылда бәйрәмнәр узмый тормый. Әтиләр көнендә, әниләр көнендә, Сабан туенда, Яңа елында авыл халкы үзе җыелып, дәррәү килеп, гөрләтеп уздыра бит. Сездә дә шулай, бездә дә шулай инде ул. Мин 2 яшьлек вакытымда үзебезнең авылда әти гармунда уйнап, мин басып җырлаган җыр шушы Асаф Валиев репертуарыннан булып чыкты. Дип уйлап йөридерем. Илнур әйтә, Рифат, бу бит интернет җырларга әверелгән җырларыбызның берсе. Моны бик күп артистлар башкарды. Моны Башкортстанда Идрис абый Газиев та җырлады, Салават абый Фәтхетдинов та бик күп артистлар башкарды. Менә дәвам итеп Хәсин дә җырласаң, бик урынлы булыр ди. Мин ярар дип ризалаштым да, аннан соң туктап калдым. Әйтәм, туктале, бу ретро җырны җырлап та чыгара кирәк. Менә монда хәзер миңа сезнең ярдәм кирәк була инде. Миңа ярдәм итәрсезме икән, ә? Юк, кул чабырга түгел, ярдәм итәргә кирәк, яме? Хәлишик икәнен аңлатам. Менә күрдегез бит хәтернең юклыгын, шушы сүзләрендә карап җырлыйм. Бу ретро җырда бигрәк тә сүзләре авыр, кушымтасында бигрәк тә истә калдырып булмый торган сүзләр бар. Эй, ой дигән. Менә сез тулып полный зал инде. Менә залны кыл урталай бүлеп, сезнең команда эй дип җырласа, сез ой дип җырласагыз, калганын урыс әйтмешлек, как-нибудь үзем йырып чыгам мин аның. Шулай итәбезме? Хорошо. Баштан репетицияме? Мин 1-2 3 дигәч сез эй дип җырларга тиеш була. Хорошо? 1 2 3 Ну, почти. А сезгә инде? Сез вообще кызуконны халык икән. 1 2 3 дигәч кенә, яме? 1 2 3 Ай, молодцылар. Евровидениегә чакырсалар, бергә барабыз әле, яме? Сезне яңадан надым, мин знаю. Я в курсе. Я в курсе. Хәзер кайсы команданың көчлерәк җырлаганын тикшерик әле. 1 2 3 Ай, молодцылар. Җыр барышында да шулай рәхәтләнеп, кычкырып, җырлап утырыйк. Бу җыр сезгә таныш булырга тиеш. 90-нчы елларда язылган җыр. Yazgan idim ismingni яңа яуган карларга, карлар иреп агып китте инде әллә кайларга, инде әллә кайларга. Ой, карлар иреп агып китте инде әллә кайларга. Ой,
Marinici. Varımızda bir kayma. İsmini urgen idim kırda üsken güllerden. Güller gibi parıldılar, sivildiler jillerge, sivildiler jillerge. Oy, güller gibi parıldılar, sivildiler jillerge. Güller gibi parıldılar, sivildiler jillerge. Malasın! Yapaldıyım. İsmini nurlar bilen kullerge yazgan idim. Kuller gibi akışlarını payığa salgan idim. Payığa salgan idim. Kuller gibi akışlarını payığa salgan idim. Güller gibi akışlarını payığa salgan idim. Asla kalır minner barı kümürgüne gülgüne. İsmini yazıp koydum yüreğimin türüne, yüreğimin türüne. Oy, ismini yazıp koydum yüreğimin türüne. İsmini yazıp koydum yüreğimin türüne. Oyna. 50 tağın 39 kuplit. Oy, paralar erip bağıp gittiğinde elle paylarına. Oy, ismini yazıp koydum yüreğimin türüne. Yazıp koydum yüreğimin türüne. İsmini yazıp koydum yüreğimin türüne. Yüreğimin türüne. Birge. İsmini yazıp koydum yüreğimin türüne. İsmini yazıp koydum yüreğimin türüne. Спасибо, пожалуйста. Бек зор рахмет. Міне бит, біргелешіп жырлаға шыншық көңілді. Жырлап қайттық әлі деп сөйлерсіз. Нәрсе жырладыңыз деп сұрасалар? Ай Алла. Рахмет, болды. Солып қана қойым. Олып қана қойым. Мәл. Hoppa, осторожно, қибатлы. Шулай демесең, осыларына жайып отыралар. Тоже йомшақ қана іздеп берелер, қар білсек. Міне. Құры. Сүйектен де парша бар екен. Сүйек тирледі. Ey Allah'ım. Mene til sili anlarına baş işley. Şundayrak şolayındak. Siz kaysısından gülesiz? Siyekten. Тогда вы с нами. Ya rahmet. Zatı şağırdamay. Mene indi şundan da biz bir ay boyu Başkırıstan bile verdik. 31 yanvarda bu aydan başlap jibirgenik bütün rayonlarını. Hazır indi tegi yaşırın batırıp tügül bütün evini көріп тұрабыз bütün internet aşağı, Instagram'lar aşağı, қая барғанны, қайда ергенні, нәрсе ашағанны, кім біле құлағанны біз. Ағансығына yok indi, кстати. Internet zamanası olga ketdi. Mene şundan da yazlarımızga kelip kirdik. Bugün bitindi yazның 2 күні 2 mart.
Yazlarыбызны да матур каршы алдык, җәйләребезне дә исән сау булып, сәламәт булып, һәммәбезгә дә матур иттереп каршыларга насыйп булсын. Ел сайын. Мин нишләптер ел фасылларын уйлый башласам, гел кылт итә дә 2017 елның җәе искә килә дә төшә. Миндә генә шулай микән, сезнең дә хәтерегездә, исегездә калды микән ул җәй, ул елны бит кыздырды бит инде. 18 шәр градус булды. Күләгәдә утырдык ул елда. Шул эсселеге, салкынлыгы белән истә калды микән, әллә Альфред абыйның җыры белән истә калды микән? Альфред Якшембетов иртән июль айларында шалтыратты да, Рифат Сәлам, сиңа туры килә торган менә дигән бер җыр яздым ди. Матурмы ди, матур ди, мәгънәлеме ди, мәгънәле ди. Җырның исемен чык дигәнем, кысыткан чыпчыгы ди. Тәм бигрәк матур җыр язгансың инде Альфред абый. Юк, бу сиңа туры килә ди әле ул. Менә мин инде хәтерем ялгышмаса, узган елны сезгә килгәч, ул җырны әйтеп сорап җырлаган идем. Сездә генә түгел, кая гына йөрмәдек, кая гына булмадык. Кышкан чыпчыгы дигән сүз бармы дигәч, каядыр. Әйе, бездә бар, андый сүз бар диделәр. Каядыр ишеткәнебездә юк, белмибездә. Нәрсә турында җырлыйсың син балакаен дип тә сораучы кешеләр булды. Сорыйм әле, сездә андый сүз бардыр бит инде? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Кемгә әйтәләр сездә кышкан чыпчыгы дип? Синең кебек кешегә ди. Булай ук зурлаганнары юк иде әле. Медаль таккан сыман булып китте. Рәхмәт. Юк, дөрес әйтәсең инде. Минем шикелле бурында тора алмаган, тик тормас кешегә кышыткан чыпчыгы димичә кем дисең инде. Аның мәгънәсе шул, аңлатуы да шул. Шушы җыр чыккач инде туган телләрдән, TMTV-лардан, мәйдан каналларынан әйләндерә башладылар да, журналистлар мине нык тәнкыйтьләп яздылар. Разве шундый җыр була инде, мондый шигырь буламы, мондый җыр буламы, фәләнме, төгәнме дип. Булар үтте, бетте, онытылды, китте дип уйлап йөридем инде. Узган елны концерт белән бардык Оренбур шәһәренә. Шунда концерт вакытында сәхнәгә килеп чыкты Рамил Шарапов. Беләсез микән Рамилне? Мазды, әйе. Үзен иномаркада бирә бит инде, кашлары тоташ булгач. Кулаклары аудио. Минем җан дус, якын дус. Рамил килеп чыкты, эй көлешәләр, эй сөйләшәләр. Тамашачы белән бер апа торып басты да Рамилдән сорый. Никаны Рамилдән сорый, миннән сораса да була. Рамил улым! Әй Рамил, апа мин сезне тыңлыйм ди. Рамил балакаем, кара әле, ул синең Рифатың нишләп кышыткан чыпчыгы дип җырлый ди. Рамилнең җавабы: апа нәрсәсе кышыткан, шуны җырлый инде ди. Андрюша. Улар вакыт дип уйлый инде. Менә әле үзем дә концерт башланып китү белән әйтермен дигән идем. Онытканмын инде. Һәм инде яшькә таба түгел бит. Хәтер аксый башлады әле. Әллә нәрсә булды. Менә узган елны килгәндә дә алай түгел идегез. 3нче елны килгәндә дә алай түгел иде. Быел инде менә күзгә күренеп торасыз. Һәрберегез 5 елга яшәреп киткәнсез. Чыннап. Йоем, бу алкышлар миңа түгел, бу Путин бабайга. 5 елга яшәртте дә куйды барыбызны да. Мондый скорость белән барсак, киләсе елга тагын бер 5 ел истәсәләр, безнең вакытка ул пенсия вообще не светит тор инде. Булса да ограничение 90 яшь булыр. Анда шул бер-беребезгә тотынып кына барыбыз инде эшкә. Ул инде идән чыгып китүен китәрсең. Әй, ну менә кая барганыңны, кире кая кайтырга икәнен. Анда бер ярдәмче кирәк була инде. Желательно пенсиядә булмаган. Ана бер бабайга 80 яшь тулган. Бу бәхетле карт вакытында пенсияга чыккан, уч тутырып үзенең 8000 ярымын алып яшәй. Ну үзен бер дә бабай дип әйттерәсе килми. Энергичный дәрт итеп хис итә үзен. Аптырагач врачка барган докторга: "Доктор, улым, менә мине кара әле. Менә минем үземә 80 яшь. Но мин үземне бердә 80 яшьлек итеп хис итмим, үземне егетләр кебек тоям. Әле мин улым алай гына да түгел. Мин бит әле яшь кызлар артыннан да чабам" дип әйтә ди. Бабай, 80 яшьтә яшь кызлар артыннан чапкач әйбәт бит инде. Эй улым, әйбәт икәнен үзем дә беләм. Тик менә ник чапканымны хәтерләмим бит дип әйтә ди. Минем вкус просто караларны яратам. Хотя сорын алдым, ну ладно, нишлисең, тормыш. Данир, А? Мен чөтө айгылны күргәч каушый башладым әле. Борчылам.
Расслабься, все нормально. Данир, Оу. әлі яңа ғана өзің айттың, біз зауықлы алып барушылар дедің. Татар сәхнәсінде басып тұрабыз. Енді расслабься инде ул. Татарша матур итеп сөйләшергә кирәк. Сине бит интернетта да шуның өчен сөйләрләр бит инде. Ничек була расслабься татарчасын әйт әле? Релакс. Релакс. Ничек релакс булсын инде? Син Нәрсә? нәрсе үзең беләсеңме? Ничек белмәскә инде? Давай, расслабься, татарча ничек була? Ничек була әле? Татарчасы ничек була расслабсының? Шәлпірәй? Гомердә ишеткәнем юк. Юк, миңа бер татар апасы массаж ясаганда, мин теге сүзен таба карам әле миңа. Ладно. Теге напрягаться итеп ята идем. И ул апа катырма диде миңа. Әстәгъфирулла, массаждамы? Әйе. Данир, син нинди массажга кирдең соң? Син минем кебек штанга күтәреп кара әле, аркан ката. Ул йомшарта. Син арка ката диген. Әллә нәрсә уйлан тора бит. Ярар, бу темага кирмәк, матур концерт, солидный концерт булырга тиеш. Конечно. Концертыбызны дәвам итә. Дәвам итә. Юк әле башта бит әле матур итеп Марат Мухин тамашасына җыелгач бит надо красиво объявить. Ну русча иттереп, русча сүз кертмешеңне игълан итеп кара менә шуны. Мы сегодня собрались на концерт Марата Мухина. Как будет на татарском? Алла кем булган син, ә? Әле медальдә таксам. Тагын бер әйт әле, оныттым инде нәрсәне тәрҗемә итәргә иде. Хәзер мин дә оныттым инде. Сегодня мы собрались на концерт Марата Мухина. Татарча ничек була? Бүген без Марат Шибинов концертына җыелдык. Менә шушындый мәхәббәти йөрәк җырлар инде алмас сөйләп китте бу җырны. Бер кыз белән аерылышкан, соңгы тапкыр күрер өчен телефонында калган, шуны да җырлап карадым, чыгарып бермәсен икән дип. Бирмәде. Менә бу җырның тарихы ярар. Мәхәббәткә кагылышлы җырларны инде без күпчелек җырларга тырышабыз инде. Кайларда, мәҗлесләрдә, туйларда, юбилейларда, туган көннәрдә, теге бәйрәмнәрдә бит инде салат ашар өчен генә җыелмыйбыз. Котлашып, җырлашып, бер моменты килеп җиткәч, бер абый баян тартып җибәрә, шунарга кушылып барыбыз да җырлый башлыйбыз. Һәр районның, һәр авылның, һәр шәһәрнең үзенең күмәкләшеп җырлый торган җыры була. Һәр мәҗлесләрдә дә инде без нәрсә җырлыйбыз әле? Монда да күбәләк. Күбәләк тә әле бер-икесе алмагашында җырлый икән. Исенә төшкәндә. Безнең менә Илфар инде. Илфар һәр җирдә әйтә теге. Бу җирләрдә теге районнарга килеп керәбез. Я, бу районда күбәләк җырламыйлар, монда нормальный халык. Казанда менә Казанда нәрсә җырлыйлар, нәрсә дип әйтерләр икән. Илфар әйтә, Казан халкы тәртипле халык, тәрбияле халык. Алар күбәләкне точно җырламый ди. Ишеттеңме? Күбәләксез яшәп булмый бит инде. Казанда мәкшәшәген җырлыйлар дигән була. Җырларлар сиңа мәкшәшәген. Наркоманнар җыры бит ул. Нормальный кеше күбәләкне җырлый, әйме? Ул күбәләкләр белән сөйләгән хәлләр күп булды инде дә. Менә салгын әйт искә төшереп үтик инде. Бер ел элек Мәскәүдән шалтыраттылар, туй уздырырга кил әле дип. Телефоннан татарча сөйләшкәч инде атлып киттем Мәскәүгә туй уздырам дип. Барып төшсәм, мәҗлестә 140 кеше. Бер өстәл тулып 60-70 урыс утыра. Бер өстәл тулып 60-70 татар утыра. Татар түгел, анда мишәрләр. Циргац мишәрләре. Безнең мишәрләр кебек кенә түгел, алар менә бәбәңне цукып цыгара торган. Алар белән эшләү рәхәт, җайлы халык инде. Кытырлап сырлап тормыйлар, шалт битең әйтәләр дә аңлыйсың җилнең кайсяктан искәнен. Мин инде ике милләткә дә кызык булсын дип, буларны командаларга бүлдем дә җырлата башладым. Урыслар инде үзләренең иң яраткан җырларын сайлап алдылар. Ой, мороз, мороз. Июль айы. Мороз так мороз инде. Ишетәсең. Бер күплек җырладылар да тындылар. Мишәләрдән сорыйм, нәрсә җырлыйсыз дим. Бер цак күбәләкне җырлыйбыз диләр. Хорошо, күбәләк тә күбәләк. Бер шәр генә күплек дип кушкан идем. 5 күплек җырладылар. 17 күплек җырладылар. 29 күплек җырладылар. Кырларына килеп, "Булды, җитте, рәхмәт" дигәнем. "Бара китәр моннан" диләр. Читкә китеп бастым инде, сезнең аста калганча поезд астында калуың лучшыдыр дип.
Тұрам тегелер инде 40-нчы куплет җырлыйлар, 50-нчы куплет җырлыйлар. Урыс өстәлендә утырган бер апа түзбәде. Наталисин апа миңа килде дә: "Ты что творишь ты?" "Что я делаю? Я же слушаю, как они поют." "Что синең мишәрләрен эчеп истерделәр, что ли?" ди. Мәҗлескә килеп җырлап утыралар. "Куда ляжем, куда ляжем, куда ляжем, куда ляжем." Мен әйтәм: "Апа җаным, извините, не куда ляжем, а күбәләгем." "Что значит күбәләгем?" ди. Аңламый. "Бабушка", мен әйтәм. "При чем тут бабушка?" Каян белим, менә без татарлар, мишәрләр, керәшеннәр, башкортлар бергә җыелга шушындый күбәләк җырын җырламыйча бер мәҗлестән дә кайтып китмәйбез дим. Нет, в чем смысл ди? Нинди мәгънәсе барсың 60 куплет җырлап утырырга ди. Тегеләр инде уже 70-нче куплет җырлыйлар. Без бу апа белән талашабыз. Аңлашабыз инде, талашмыйбыз. Теге апа әйтә: "Балакаем, аңлыйсы килә бит ди. Хәтта бер генә куплетына булса да тәрҗемә ясап, перевод ясап аңлат инде ди." Эй, бүтән белгән, белмәгән русчаларымны бер җиргә җыйдым да, эшләр эшләмәс башларымны эшләтмәкче булып, күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәлә микән дигән җырның бер куплетын рус апасына русчалатып җырлап та бердем. Менә хәзер ошаса сезгә дә җырлап китәм, ошаса кул чабырсыз, ошамаса бер үк чыгып чаба күрмәгез инде, яме. Булайрак яңгырый. Бабушка сядет на цветочек, и цветок шевельнется ли. Бабушка сядет на цветочек, и цветок шевельнется ли. Моя душа тебя хочет, бабушка моя, кружок мой, птичка моя, соловей, споет ли. Хей! Дөрес әйткәнменме? Теге апаңның күзе моңгайына менде. Аңлады бит бу хәзер 70 куплет нәрсә турында җырлап утырганнарын. У вас все песни такие мыды? Мин перевод ясасам такие будут дидем. Әле син аларга калай карап торма, мен әйтәм. Әле безнең татарларның мишәрләренең тагын бер яратып җырлый торган җырыбыз бар. Хочеш перевод ясыйм, әннә гидер, дигән җырга. Не надо, ди. Аңлады. Ветер откуда дует. Тем шулай. Бу хәлләре үтте, онытылды инде, бетте. Икенче көнне Мәскәүдә концерт куясы бар, Салават Зәки Төркем белән инде. Төркемдә без 18 кеше урнаштырдылар Космос дигән гостиницага, 40 катлы, ул Мәскәүдә Олимпиада вакытында төзелгән инде. Безне 20нчы катына урнаштырдылар. Лифт белән йөрешле, лифт 20 кешене йөртә. Без 18 как раз инде. Бергә чабыз, бергә менәбез, лифтта айрым-айрым йөрбибез. Беренче катта концерт куясы бар бит. Айрым-айрым биреп булмый, Алла сакласын, Мәскәү бит ул. Концерт башланырга 2 минут вакыт кала, минем кәчтүм өстә эленеп калган. Салават абый, кәчтүм калган, тиз генә алып чимәл, пожалуйста. Давай, быстро, бегом. Чыгып киттем, йөгереп барам коридордан. Там бар бәрелдем бер охранникка. Әйтәм: "Здравствуйте, пожалуйста. Пропустите, костюм забыл дигән булам. Я на 20-м этаже живу, выживаю, как будет на русском точно не знаю. Пропусти, дим." Иди ди. Кирип лифтка ашыгып кына бастым да 20нчы значок излим. 20-га бастым, лифт ябылды. Пип битте, лифт ачылды. Нишле инде бу? Мин ашыккан. Тагын 20-га бастым, тагын ябылды, тагын пип битте, лифт тагын ачылды. Нишле инде бу? Мин ашыкканда. Лифттан чыктым да, Мәскәүдә икенче көн яшибез бит инде. Русча уверенно сөйләшәм. Рус таблай сөйләшә алмый. Охранник кырына келдим да: "Абзай, ай, дядя, у вас там лифт не работает. Почини, дим." Теге киреңенә келде да, бер лифтка карый, бер миңа карый, бер лифтка карый, бер миңа карый. "Брат, извини, у нас лифт всегда работает. Просто у тебя вес не хватает, ты." Тегендә лифт ишенә язылып куелган икән. Бала-чагалар уйнап туда-шуда йөрмәсеннәр өчен 50 килограмм весы булмаган кеше лифтта йөри алмый. Мине кем беләсез инде? 48 генә. Теге охранник минем белән бергә менеп басып, бергә менеп, бергә төште. Бу хәлләрдән дә онытылдык. "С тебя коньяк" дигән була. Тем коньяк түгел, җаныңа бирәсең монда сиңа. Бу хәлләрдән кайттык, Мәскәүдә бүтән бармыйм дигән булып кайткан идем, әле чакырып та торалар, һаман саен. Кайттык та, монда театрыбызның җитәкчесе Альфред абый Якшинбетов каршы алып тора. "Ой, Мәскәүләргә барып туйлар уздырып бергән буласың. Син нәрсә, тамада, что ли?" ди. Ну, мин әйтәм, иногда тамгалый да инде.
Türlü şey bular. Qara, benim de malayның toyunu uzdırası var. Ничә сумга уздырасың син ди. Әлфред abi, извини, гафу ит. Сумнар күптән үлде. Меңнәр белән занимаемся дим. Ну күп мәсәлән дим. Ну Әлфред abi, сиңа зур скидкалар ясыйбыз да, бер 80%, ну бер 20 меңгә килеп уздырабыз. Ну бит туйыгыз уздырганда туйда җырларга бит, туйларга багышланган минем җыр юк дим. Әлфред abi инде җырлар килер яза, сез беләсез инде аны. Рифат, менә алдан әйтмәдең. Сиңа дип атап, махсус туйларга багышланган менә дигән бер җыр язган идем. Ну, гафу ит, извини, хәзер бәясе 30 мең инде ди. Менә малайның туйын уздырырсың да, өстәп тагы 10 мең бирәсең дә, җыр сиңа була, шуның белән шул расчет булыр ди. Малайның туйын уздырдык, акча сорап тормады инде, җырын бирде. Бу җырны бәлки ишеткәнегез бардыр, бәлки юктыр. Туганнар, томашалар, кодалар, кодашалар уйнап килеп, җырлап биеп бергә күңелләшәләр дигән. Бармы, юкмы? Бармы ни? Әйттем бит мин сезгә, мине монда беләләр дип. Бу җырны беләсез бит инде, әйме? Беләсез булгач инде бу җырны җырлап тормыйбыз. Күчәбез икенче. Кирәк. Кирәк килер җегетләр. Сез моның клибын күргәнсездер инде, әйме? Аның клибы да төшерттек бит әле, теге. Нормальный артист үзенең әйбәт җырына клип төшертергә булса, җыя бер 5-600 мең акча, китә чит илгә, чит илнең бөтен матурлыкларын төшертә дә, нормальный клип ясый да, клип сыман күрсәтә. Безнең акча булмау сәбәпле шалтыраттык Буа театры директоры Раил Садриевка, сакаллы беләсез аны, әйме? Чупаш. Вазавери. Раил абый, сезнең авылда клип төшертеп булмас микән? Трактор кирәк иде дигәнем. Силәрсә, туратмалар. Тәмнү нормальный кеше сезнең авылда трактор белән клип төшертмәй инде. Нинди трактор кирәк? Мәйтәм нинди дип, кызыл төстә, арбасы, тележкасы, әрҗәсе алда булган, 4 көпшәкле дим инде. Син совсем дурак икән, бөтен тракторында тележкасы артта була ди. Тәм юк, Раил абый, аңламадың. Менә ничек диләр ул сезләрдә? Безләр burada башка төрләрен. Ничек? Пыт-пыт? Тракторга пыт-пыт дисезме? Теге кызыл алдымда арбасы булган. Пыт-пыт. Estağfirullah. Көлмәгез, бездә дә пыт-пыт диләр. Булай гына сырыйм. Төрле җирдә йөрибез, төрле җирдә сырыйм. Каядыр шелт диләр. Каядыр килт диләр, пилт диләр, бетте диләр. Менә пыт диләр. Менә әйтәм бит бездә теге яңа Шишмә районы кызы диләр. Менә алар ягында башка төрле ничек диләр сездә? Тепетек. Тепетек дигән трактор була инде, әйме? Үзебезчә авыз тутырып, пат. Вот ишмасам трактор. Раил абыйга әллә нинди исемнәр әйтеп бетердем. Аңламый. Син әллә нинди тракторлар уйлап чыгарма ди. Аннар аңлады. Бездә бит аны күт диләр ди. Тем Раил абый бер генә тапкыр кабатла, пожалуйста, бер дә мотор яңгырамый. Ну, тапканнар инде, тракторны тапканнар, әзерләделәр, кайттык, клибын төшерттек, нормаль гына килеп чыкты. Рус әйтмешли, клибы шорт сним. Җыр шәп менә, нинди генә мәҗлестә булсагыз да, туйларда булсагыз, җырлар, кайфләр күтәрелеп китә торган җыр инде бу. Бу җырны җырлаганда теге басып кына җырлап булмый, кытырып биисе килә. Бөтен җир кычытына. Шуңа күрә бергәләшеп җырлыйк әле. Менә Рөстәм Законов язган сүзләрен Әлфред абый Якшинбетов киен иҗат итеп бирделәр. Һәм бу җырга 2 ел була инде. Туганнар, томашалар, кодалар, кодашалар, уйнап көлеп, җырлап биеп, бергә күңел ачалар дигән җыр. Бергәләп җырлыйк әле. Азан! Rifat Zariba. Huzuraka seyrettiler. Әлфред абыйның килене. Әткәйдән сәлам ди. Бүген биредә җырчы йолдызларыбыз күп. Сәхнәгә бер-бер артлы чыгып кына торалар. Инде хәзер бәлки иң зурысын чакырырга вакыт җиткәндер, Фәрит, кабаланма, мин бит монда. Гөлназ, Салават абыйга урын бирәле. Ну, Салаватка сүз әйтеп булмый. Салават икән, димәк Салават. Каршы алыгыз. Салават Фәтхетдинов. Үзе. Икемеңдә 24 ел
ildagi iqtisodiy krizis kuchaygandan bora. Oqsha eng defitsit narsaga aylandi. Tatar estradasi pashti o'ldi. Partiy qort gvardiya qachondir populyar bo'lgan professor Fathiddinov Salovat Zaki o'lig'ina hamon sahnada, balki so'nggi topqirdir. Avgust hamon Kamal, hamon Salovat 36-sezon xayriya konserti. Bir maksatsız gel soyağa uzmadı düğme. İster misiniz yaşımızımız Allah'a kişi? İster misiniz yaşımızımız Allah'a kişi? Stop. Da, ulug' oyildi jamoat. Hozir menda jurlab bo'lmay. Xayrli kech, hurmatli yorshollilar, shollisizlar, Salovat. qizlar, qiz bo'lmaganlar. Shalli tugul, qozal. Какая разница? Baribir shu xoliq bitindi. Mana jamoat aytgan so'zim bor sizga xotirlasangiz, 50 yil sahnani tutgandan so'ng sog' bo'lashirmiz deganim. Mana hozir nihoyat 34-sezonga yetdik. Allah'a şükür. Alfred'de qortayıp bara. Motor qortlık tilayım. Elimin yaş yigitler kebek. Mana tag'in 16 yil tushsangiz, siz de ketasiz, men de qutulam. No, jamoat narsa deb aytayim. Mana gruppani qisqartdim hozir. Alfred bilan ikkovini yuribmiz. Baribir meni qarorg'agina kelasiz. Stop Alfred. Mana o'zining ismini eshitsa o'ynarga deb o'ylaydi. Men aytgachgina o'ynaymiz, shirlaymiz, yami? No, jamoat do'stlardan sho'shig'ina qoldi. Ne ishlaysan? Sizlar bu oda qortlar yurtunda deylar. Ebilar qo'ray. Haydar Galimov jir bilan oldira olmag'ach hozir Qozon büyü ansambline bir yerga ketdi. Büyük motoşa buğay. Eli motoşup büyüdür mü? Xoniyan o'zingiz bilasiz. Hamon gastrolda jırla birey. İn qizig'i jamoat, in qizig'i. İlhom abi bilan Alfiya opa nihoyat porlashib, nikoh o'qitib, xushlashuv konsertlari bilan gastrolga chiqib ketganlar. Alfred yop. Meni aytgachgina o'ynaymiz. Stop. Alfred, stop adam. Şo'sha pin kodni aytmishi to'xtamay. Jamoatni bosqon jiridan uyotinda ostira yeb turib qo'y. Aytam bitirati ketdi. Bu jirni biluvchilarda, jirlovchilarda ko'pdan o'lib bitdi betindi. Narsa deb o'ynaydir hamma shu jirni. No yarar, bunda kelganmiz ekan, chiqqanmiz ekan jamoat. Davay Alfred, tilingda bek derding hamon toshib turib qo'y. Şuna ko'ra bir chiqqan bayonga bunda tinglovchi bo'lmay hozir radda yo'q, bayonga jirlarlik halda yo'q. Davay birini fonogramma karaoke olib keldingizmi? Davay jiber. Tohir davay manchi bizga. Stop. Qarangizlar siz Alfred. Bu sening duraklıkmı? Hürmetli tomoshabinlar, hürmetli şollular. G'afutinem biz kakaya razilsa. Men sizning qo'shig'ingizda G'afutinem boshi ham bizning teatrda Salovat etilib bir qachonda mening şey bir plus qo'shig'lov bo'lmadi. Ham bo'lmayacak. Biz nechikina bo'lsak da
Oğurtkan tavuş bilen bulsamı, isrik ta... Gafı etin. Nişik bulsa da şu bulmagan tavuş bilen jırlarga tırıştık. Bizde panagram degene bir yok. Biz her vakitte tiri tavuş jırlarga tırışabız. Birinciden bu jırını koygan kişi özü durak. Min bu jırını vapermek süymeyim, yoratmayayım. Şu jevli buran jırlaganda, nişiktir neysen iden kovup çıkarganda, jevlep şu buranlarda Oksayit'ke oğula koytup bargan risketşe. Hayır şişaklar. Min bu jırının bir sekretini açtım, serin. Akazıvaytsa, min okşalı boy vakitta her bir jırına yana aranjirovka, yana fonogramma kerek deyip, benim okşanı ışkırganlar eken bular. Hazır iseplep çıkardım, şu jeyevli buran jırına, bir fonogrammaga, bir karaoke'ga, benim repertuardagi 98% jırlap bulayken. Mine uşanmasanız hazır şularını birisi jırlap ketemiz. Davay hele, tohir, manşı, şuluk jır. Alfred kim bu? Да? Слушай, şuşalı. Bitken bit bu Alfred. Elek bit nerseydi? Seni hatta biz sahneye aşıklar aldılar. Yüzünü karadım uzunlukun. Baba yagan işyasını. Yani bununla tutalım durmayı biz cemaat. Mine biz jılga kirip gitkenmiz iken. Bunun bilen paniyat namındılar hazır sahneni bastı betindi. Nerse de betik. Cemaat mine Firzlerinin repertuarı Alfred'le kıbılar uşaşırak, şu an kuratörü kile. Hatırlarsanız 96 mı 97 yılları buldum iken Sistay'dan bir Mişan apası jür yazıp birgeni bizge. Şuna yok big motor jür, mine şu jürünü da biz rahatlanıp şu yok muzikasına birgelep jürlü biz kaldır. Davay, manşı. Yaşlısı geliyorlar bilen yoklarga balda indi. Utlardan aldı da yazmış sularga saldı indi. Yürgen yollarına varan gözlerim aldı gitti. Davay şıkkan zikan davay patka şey. Oh! Elbet kara. Oldu. Rahmet bir sürü rahmet. Mene şulay hazır Kubay bir kutarı bir isi tügül cemaat. Bir müzika bile kelip polunu sizun uşlap gitemiz hazır. Oğullarga da rayonlarga da çıkabız. Tamak hakına erimiz hazır. Akşa yok. Mene Firzler temasına kirip gitkenimiz iken Firzler'in küp tengri yoratıp jırıtırgan jırlarının birisi. Onu siz de bilesizdir indi. Şumurt şeşkem, şuluk jırı davay birat. Bir şıkkamız iken indi polunu kasıp koyup gidemiz. Davay. Görüyorsunuz mu? Oh! Naturalne.
Hoş hislerge tulup şeşek attı şımıp Ümitler gibi kapağı Unutmagansındır, iste olasındır Sağınan şu minde ulşakını Şımır şeşken büyük bir kelep hem süyüp Yüreğimde vurun aldığını da Yatlarını yat gittik, yıraklarına gittik Kanlanıp kalbimiz aldığında Büyük rahmet. Sana da spasiba. Blandinka. Şaşın bilen okulun turu kile bu gay. Cemaat bana etkenim hazır. Şu zolda vardır. Kişe güne yülenişkenler. Bugün güne ayrılışkanlar. Zolda oturalardır. Şulay yok fizlerinin tağın barışırım. Birgeleşip otur ettirip. Kısını da sabir. Vay yaşayık. Çünkü biz Başkırtlar ey. Gilmişek ey. Tatarlar. Birge yaşarga deyiş. Üzügüzü soqlağız, üzügüzü yaqlağız. Hatta yılına bir tapqır uğuz bilen sıyır kebek bolsa da uçuraşıp dururlar nasip olsun. İseni ben... Hamduş kelgen, шығып kirasi var. Hamduş! Давай, все, қажы шығамыз. Ey, şudik, aydamin çiğaş tamam ha. Rahmet şollu. Пока. Rifat Zaripov Oxir Zamon Türkümü. Allah'ın rahmeti olsun. Yarar. Aşık gittirip. Şayaram bunu. Koyan kelip çıktın sen. İkrandan sikirdim. Bana değil. Өзің не халі барат? Nek birge keldik bit. Мен енді мәйтем эффект болсын деген едім. Эффект болды ма? Қол шабығыз. Конечно, kol çalıp duralar bit. Rahmet, el yarı kelgensin. Seni maqtap duradırayım. Orşağa bardık deyip. Mine, siz cıma kişin qarıysız mı? Duymadınız mı? Ey rahmet indi. Mine, qoy vaqtda kötəbiz de halki getirip qoyalar. Старый состав қалғана қалабыз. Ол сенде мұнда болғанда сұрысы келейін, сөйлешесі келе. Міне ол бетіне жұма кіші бір сағат бара, рекламасы білен бірге 50 минут қалғана қала. Қой уақытта қарайсың тігі бар, тігі міне бұл жерімді лайтсындар еді, лайтсындар еді, тігі ұшаған жері, ұшамаған жері фикір шығарасың айтып болмай. Міне қазір сөйлеше тұрған момент. Бірінде киртелер жоқ, нешек бар шой сөйлешебіз, сұрысы келейінде. Қойсымыз ақыллырақ. Ну, алар қойсыбыз ақыллы екенini білейінді, конечно. Молодец, Мишар, бетінде, Мишар содан қырышыға біле. Мен хиш қаршы төгілер әмел, мен бүйітті айтмайм, мен ақыллы, сен ақылсыз. Мен сенге бір сұрау берем, шошы сұрауға дұрыс етіп, түгел етіп жауап берсең, ғұмырлікке сен ақыллы. Ну, хитрыда енді Рифат әйімі. Неге? Көп мұқалық жиып, шулар янда мені қазір жүлерге қалдырмақшы боласың. Жоқ енді әмел, бұл жеп жеңіл қап ғади сұрау. Точно ма жеңіл? Міне, обычный ауыл тауығы бізге халыққа нәрсе бере. Көкей? Жоқ енді, конкретірақ, түгелірек. Ну, конкретно айтсақ, көп көкей. Жоқ, сен сұрауны дұрыс аңламадың. Міне сен башыңды нәрсеге қойып еқлайсың? Итікке? Ярар, әтейің башын нәрсеге қойып еқлай? Әненің үстіне? Әнең де болмаса? Күр шапа үстіне? Күр шапада иде жоқтай? Күр шапа иде болмаса, әті иде жоқ. Вот бұларының система. Ярар, бабаң бар бейт? Ну? Бабаң қой еқлай? Ну, бабай кроватьта. Понятно енді, башын нәрсеге де болса қоя бейт енді. Міндерге қоя. Но, шол міндерге кетіріп, суққаш, нәрсе шыға? Тузан. Жоқ енді, қуаттырақ кетіріп суғасың. Бітлер. Рамил, міндерге кетіріп тибесің, нәрсе бола? Нәрсе болсын, бабаң қылақ түбіңе бере? Ешік оңламайсың сен. Міне пышақ аласың да, пышақ біле міндеріне вес кескелейсің, тапайсың. Шундан шығалар, ұшалар. Жын ұша жын.
No, şolay bolgaç, tavuk bizge nerse bire? Көкей. В общем, аңладыгыз енді. Айттым бит мен ақылы деп. Қол шабығыз нәрсе отырасыз. Пожалуйста. Конечно, сен ақылы, сен бит көп оқисың. Оқыған кіші ақылы бола ол. Міне Рамишинан да көп оқиға. Оқи енді второй высшыға оқырға кірді. Дасавқа. Шуны білесің ме екен? Текшіріп қарайсы келесіні. Все, Рифат, бүтән текшірмейсің. Көкейің біле текшірдің енді. Міндер деген. Ятсыз. Знақларыны білесің ме екен? Қаралы, міне бұл знақ нәрсені аңлата? Сың бұл знақны барығызда білесіз. Ата негір, малай негірні қаулы. Алайса басаны ішлей. Малайын тұталмаған қойтып бара. Жоқ, Рамил, комментировайтерге түгіл, аңлатырға керек. Нәрсе екен знақларыны. Міне бұл знақ. Нәрсені аңлата? О, бұл же башланған бікісі yok. Нәрсе башланған? Пузыр. Алайса бұсы нәрсе? Бұсы бабайнықы. Нәрсе бабаңнықы? Шикушқы. Ой, қоян сөздерін тоғы бітіріп. Міне бұсы нендей знак? Бабайның пенсиясы бұл. Аман бабайда бабай. Нешік бабаңның пенсиясы болсын енді бұл? Сың ай сайын 8 тысяч. Пожалуйста. Ярар, бабаңнықы дей. Міне бұл знак нәрсені аңлата? Теща почтілеші. Яры тещаң ешітмей әлі. Үлешкен бұл рейсіңа, конечно. Айда, дальше, ва. Ну, бұл Рифат мұнсы жеңіл, бұл больница. Міне беттіріз бошың үштеткештір. Больница, міне бұсы нендей знак? Бұсы платный больница. Никсің аның бұсы платный? Ну, кім сеңа бесплатно кровать қойсын? Ну, замана шулайын дұрыс әйе. Айдалі, қара. Тоқтайлы. Зигзаг. Бұл зигзаг бұса, бұсы нәрсе? Заг-зиг. Едем ақыллары бар. Бұны бала шағада білер, Амил. О, мен мұны помидор жию бойынша есте қалдырдым. Яшыл екен, пока не рви. Желтый пока подожди. Красный екен, рви подряд дегенде біз. Но сен бұлай ерсең, сені точно парвот. Рамил, қара, міне, сен яратқан знак бұл. Мұнсы понятно. Значит, первыйға аш yok. Нешік первыйға аш жоқ? Қашығы yok бет. Шесте ашлары жоқ шол. Айдалі да, ва, қара. Буратино. Енді Буратино болсын енді бұл. Алайса мына бұсы нәрсе? О, Буратинның кайфы түшкен. Мұндан ішлеген. Уже көтерілген. Рамил, знакқа қаралы. Буратино өлген. Өттірі бітірді бұл барсында. Қой әлі бір жеңіл знак шуларға. Қара, Рамил. Жеп жеңіл знак. Ими. Негірні қытөгілмі тағы. Қоян білем мен липшігі қора бет. Бір жөнні знак қалмаған. Знакларда ятсудан өткен. Все, последний, соңғысы. Міне бұл знак нәрсені аңлата? 8-20 минут. Жымға кеші башланған шазылар сәхнеде. Рамил Шарапов. Рифат Зарипов.
zaman yakınlaşa. Ahırı zaman. Lakin kıtıla almaslık bu hallerden kıtılı yolu var. Ahırı zamandan kıtkara alırday bizden birgine ferma var. Ol bizden ferma. Aşığız. Bizden telefonlar 666 13 Pятница. Stop. Бар mı bu? Bu reklama bilen biz bir kimni de ışandıra almayacakbız. Birinin de izüminki yok bunda. Neşegende men bu reklamını hazır TNV kanalına iltip bereyim. Totarının birden bir kanalı. Bunu TNV tөгел, NTV'da almayacak. Көрсет әлі, нәрсе түсірдік біз анда? Нәрсе bu? Мен сен айттым, тасты зоррақ ал дедім, қызыл түсте болсын, суға балшықны көбірек қошарғайды. Bu нәрсе? Урман, что ли, bu? Суси bu, тоже неоправданный, ішлері бітмеген. Бұсы нәрсе? Нәрсе bu? Мен бит сен айттым, урманға барып, имен сібіркісі бұлғап тұрғанны чыртырға керек дедім. Сеңа қызыққына керек, берімін біріні көзіңе. Кстати, мына сенің мәғінәсіз тауышыңа келгенде, ақыры заман деп елап тұрасың балаларсыман. Мұның білән бір кімні де қармаққа ләктіріп болмайшақ. Элексе шул қорт-қыр әбей-шәбейләгір, оларының тиінлеріне пышағымны қырысың. Ник барда ебет инде. Телефонын әйтә, кішілеріне қурқыта. Даже мына менің бала жыныма қатлы қобарды. Нәрсе білесің сен, тити баш. Сенің бала жыныңа фирмашы болмай бейт. Келелі мұнда. Халық бака ақыры заманны күткенде, бізге шуның білән файдаланып, ақша ішлеп қалырға керек, аңлайсың мы? Білмейм, бұл тауышны бәлкеніндедір бірер популяр кішайтырға тиіштір. Ол тауыш шундай болсын ки, ол тауышны ешіткәш бүттін халық бұлған ақшаларын біздің фирмаға көшірерлік болсын. Может, Айдар Галимов? Yok енді Айдар Галимов, ол бетінде депутат болды. Егерде Шамқай болады бейтсе, hayırlı geçerdiler, aliler, abiler, babaylar, şırdaşlar, kırdaşlar, çedersler, estağfirullah. Işmakka biletler alыңыз, benim аттан барыңыз. Yok, бармай, бұлардың бірісі де тауышы ұшандыра тұрған түгел. Олайса, Эльфия Абзалова? Эльфия Абзалова? Шамқай. Қаралі, кстати, оларының қайсысы ұлы ол? Қошына қорағанда Шамқай ұлырақ. Да, сенде логика. Қаралы абай, может, салауатқа айттырып қарарғадыр. Салауат әйтсе, бүтін халық ұшанашақ. Ну ты, брат, гений. Қара, сенің де башың ішлей башлады бейт. Как раз аның Камал театрында концерті бара. Біз шунда патшумок кіріп, реклама қағазын қолына тұттырабыз да, оқығанын шып-пыртқына яздырып талашақпыз. Әгер де оқымаса? Ешек оқымаса. Иденнен жиып оқи бет әлі запискаларыны. Қолына тұттырғанын оқыр. Кетір әлі рекламаны. Әлі Нәрсе яздың сен әнді? Hürmetli millettaşlar, tezden ahir zaman aşığığı... Ahir zaman aldığından mine şunday aldaqçı bendeler köbeyirdi. Onlarının ni sözünde, ni gamelinde haqlıq bulmaz. Yaxşılarını yamanlıqqa önderlerdi. Şuna göre anlı bulğuz kişiler. Nuki etere gelem, barğız elimden çıkıp durğuz. Baba. Barğız bundan, bar. Konsert bulanında, konsert. Kimsin bu? Barğız. Bu Galeskar Kamal tiyatro sahnesi. Bunda büyük artistler çalışıyor sağa. Sizge urun yok bunda. Kumaş olamağız. İkililer, birliler, onlar bizden bilgiler, kayşaklarda iş düşe, onlarga da iş pışa. Опять не попал. Тағы ikililer indi bugün. Ay, мне не привыкать. İrengen indi mine. Qaratығы шахар диванасын. Өзі ұқырға барады деп сумкасын ұнтып қалдырған.
Югыйсә укытучы абый белән ничәдер еллар икәү генә укып ятадырык бит. Ул да мин дә ул. Менә шәһәр диванасы кайтта бөтен тынычлыкны бозып бетерде. Кара теге сыйыр. Кара сыйырдан курка. Ә минем сыйырдан куркасым юк. Шуңа күрә минем авылдан чыгып китәсем юк. Кайчан пешән чабасын, кайчан каз суясын, кайчан сыйырны үгезгә алып барасын бик яхшы беләм мин. Әнә теге шәһәр диванасы үзе чыгып килә. Хәзер кызык итәм минә. Гафу итегез, иптәш профессор. Бездә юллар шундый сикәлтәле инде, сезнең Казаныгыздагы кебек бездә асфальт та юк. Достым, аяк чалу тәртипсез кешеләр алымы ул. Спортта да, тормышта да тыелган алымнарның берсе санала. Аяк чалган кешеләрне гадел көрәш белән генә җиңеп булаларны. Хәзер мин сине. Ком. Нәрсә ди? Ком. Кун димме? Ха, кундырам мин сиңа авылча. Хәзер көтәптер, хәзер киләле монда. Ашкыныр! Нишлисез тишек борыннар? Нәрсә бүлешәсез? Класстагы бердән-бер партанымы? Яткар Закаревич, кулак буру бурынгылардан калган иң ямсыз күренеш. Не педагогичны дигән Макаренко. Абый, күрдегезме сезгә Яткар Закаревич ди? Шәһәр кеше белән сөйләшкән кебек сөйләшә. Бик беләсең килсә, абый ул, абый берне манчыйм. Барыгыз әле, урыныгызга утырыгыз әле. Сез монда кишер беккәннәре көрәш оештырып ятасыз. Ә мәктәпкә сию минут комиссия килергә тора. Абый, районнан тагы теге тишек түбәне карарга киләләрме инде? Аңа бит 40 тапкыр килделәр, бер тапкыр да ямамадылар. Булары Казаннан килә. Балалар фондыннан, директорлары да килә дип ранадан шалтыраттылар. Янәрсә утыратасыз? Әйдә, мәктәп нәзерләре кирәк. Абый, дәрес булмыймы, эй? Булмый. Шарлар кабартыргамы? Кабарт әйдә, канун, кабарт. Ой, лашарыда инде. Карале, бөтен әсбапны, менә класска җыегыз, чәчәкләр алып керегез, теге түбәдән аккан суга куелган тазны яңага алыштырыгыз. Яткар Закаревич, комиссия килгәндә проблемаларны яшерергә ярамый. Киресенчә, күрсәтергә кирәк. Ну, шулайдыр ансы. Тагы син безнең мәктәпнең данын төшермәкче буласың, манчым бер точно. Тавышламагыз әле, килгез әле монда. Сез самый главный, мәктәптә бөтен фәннәрдән бер укытучы укыткан төшмәгез. Әгәр дә мәктәптә бер укытучы, 2 укучы барын белсәләр, оптимизация ясарлар да мәктәпне ябып куярлар. Япсалар, ябалар инде абый. Икенче мәктәпкә барабыз да укыйбыз. Ha, barып укыйм инде. Точно манчым инде мин. Абый, тот моны. Әнем кил әле. Мәктәп бетсә, авыл бетә. Авыл бетсә, тел бетә. Татарның җире бетә. Теле һәм җире булмаган халык беркемгә дә кирәкми. Аңладыңмы? Аңладым, абый. Әйдә, әзерләнегез. Сез шәчелебрәк эшләгез, шәчелебрәк. Укучылары күп икән дип уйласыннар. Куяннарга эрекмән бер вакыт җитте. Ну, комиссия килә. Каралыз, комиссия килгән, син паласын җәйсен, син җыярсың. Бар, шухыйга бар. Син чәчәкләр алып кер. Бар, тиз булыгыз, давай. Абай! Ау! Киләләр! Кайда? Кайда җәйим? Камер, тиз бул. Алла, күп бит бар. Каясын, председателе. Абый, сәлам! Аннан соң теге моңсызларны аздыручы фирмалар күбәерди. Аллам сакласын. Карале. Бу сәер карт кем ул? Дворник дисәң, дворник түгел. Әллә ниләр сөйләнә. Кем ул? Минем әбей әйтә, ахыры заман алдыннан Хызыр Ильяс әллә нинди кыяфәтләргә кирип, кешеләр арасында йөрерде. Hey! Син шул әкияткә ышанасыңмы? Юк бит ул ахыр заман. Ул бит халыкны куркытып торыр өчен генә уйланып чыгарылган әйбер. Менә дөнья бетә дигәч, бөтенесенең дә оҗмакка керәсе киләчәк. Мин бит инде сиңа юкка гына әйтмим. Оҗмак сертификатларын күбрәк һәм тизрәк эшлә дип. Безнең бит башка сатар нәрсә юк. Урманнарны сатып бетерделәр.
Гүмбә дә җыеп булмый. Җиргә хуҗа табылды. Бузауды арканлап булмый. Йылгаларны саталар бит инде. Караш та тотып булмый. Кара әле. Әллә без синең белән һаваны сатыйк микән, Һава? Һаваны кая тутырабыз, абый? Һаванымы? Һаваны. Һаваны тутыр. Опаки. Әллә шыкынды инде. Таптым! Biz senin bilen milyoner bulacakmız. Milyarder bulacakmız. Gidelim bunda. Gel tezgine. Göresin mi? Balkonunu күрәм, абый. Нинди балкон? Выше бери. Түшәмне күрәм. Мелко плаваешь, иске кара. Нәрсә бар сонда? Тинтек. Ой! Biz senin bilen oydan şiir satacakmız. Kışkırma. Satabız da, akşalarını alabız da, koşabız. Абый. Ой Irak bit o. Ay, tintek. Biz bir tane de minirge jiyinliybiz, satabız gına. Qarala абый. Ой Irak mı? Moskva Irak mı? No, sen mene oyunu kuresin mi? Күрәм, абый. Moskovni kuresin mi sen? Күрмим. Vat şundan o'zing o'yla endi. Tak. Heybet. Qarali, agar bizning oyda hozir heybetgina ishlab ketsak. Tak, bu sening Srednye Aziyatskiy pasporting bormi bit hali? Senga yangi pasport, yangi ism. Senga Oy, tug'an deb ism qo'shamiz. Звучит? Qarali абый. Oyni kilogramlab sotabızmı? Tonnal, gektarlab, sotilab satamiz. Eyni anglatam, nechega ishlanganin. Necha so'mga sotamiz, abay? Onsa senga kerak tugul, dollarlab satamiz. Haydi. Olurlar mı ekan? Hey, boshsiz. Sotuvchisi bo'lganda, oluvchisi topilur. Haydi. Olurlar mı ekan? Ishlaymiz, haydi. Oltinlar indi. Tak, aytug'an. Men aytganlarni ishladingmi? İşledim abay, işledim. Ko'rsat. Abay, oyni upakova etib qo'ydik. Shab bo'lgan bo'lsa, hozir territoriyasini asvoyib etamiz. Молодец. Haybat. Narsa bo'ldi? Oyda kishi bor. Nishik oyda kishi bor? Hali bit oyni sota da boshlamadik. Qara. Al hali boshingni. Tak. Aha. Haybatgina oy bu. Soriq. Sen bit zalni qaraysan, oyni qara. O'zimda Tag'in bir qarayim hali, zo'rrog'i yo'qmi ekan? Yo'q shu. Tak, bo'lsa bilan молодец, haybat ishlagansan. Tak. Ijmoq sertifikatlarini olib keldingmi? Olib keldim abay mana. Oshiqma. Hürmetli milletteşler, aziz halkım benim, vatandaşlar, sizge öndeşem. Bizning ijmoq sertifikatları nihayet hazır. Bugünden ijmoq eshiklari ochiq deb e'lon etam. Onun için sizge bari tek bizning biletlarini gina olirga kerak. Biz endi Salovat konsertindagi simon 8 turga bayani bo'lib turmadik. Bizde bari tek 3 kune baya. Mana hurmatli balkondilar, sizden boshlayg hali. Bizning balkondilar uchun nindi sertifikat qaralgan ekananda, oy tug'anim? Onların beyesi 50 ming. 50 gina ming dey. Narsalar kirayinde anda. O'qib ketam. Bir bo'lma, 3 topqir oshatu, o'rtacha klimat, 4 bo'lmaga bir dush, bir kuxnya, строго сначала, oxiri zamoni, и до конца oxiri zamoni действителен degan. Bu endi balkonlar naq sizning uchun ishlangan. Siz endi yuqorida o'tirasiz.
Ярты юлны меңгәнсез. Үрелеп билет аласы гына бар. Һәм инде безнең газизләрдән газиз кан кардәшләребез. Алар инде безнең шушында матур иттереп алда утырган туганнарыбыз. Без сезне дә онытмадык. Сезгә дә сертификатлар әзерләнгән. Ай туганым, аларга нинди сертификат әзерләдең? Аларга бәясе 100 мең абый. Сезнеке бөтенләй 100 генә мең ди. Шартлары зур булмаган аерым йорт, бер бүлмә, кухня, туалет, стоящий душ, 3 тапкыр ашату, атнага 1 тапкыр хур кызы обслуживать итә. Диңгез ерак түгел, холодильникта салкын сыра каралган. Әйбәт. Абзый, күрдең? Бу сиңа инде Бәкер санаторийсы гына түгел. Атнага 1 тапкыр хур кызы обслуживать итәди, Кстати, айтуган, син анда хур кызын аз койгансың, арттырырга кирәк аларны. Бу бәягә җитә абый. Нормальный мужик белән чагыштырма үзеңне. Син кара әле монда залдан инде безнең баһадирларыбыз утыра, Атнага 3 дип яз, үзләре карар. Ярар абый, язып куярым. Һәм инде безнең VIP кунакларыбыз. Алар инде безнең 5нче рәт, 6нчы рәт, 7нче гафу итегез. Мин сезгә тәнәфестә үзем чакыру билеты төшереп бирәмен, яме? Һәм инде 8нче, 9нчы рәтләргә махсус VIP сертификат каралган. Туганым, оқы, пожалуйста. Айрым коттедж, бассейн, шведский стол, кара мунча, ак мунча, турецкий мунча. Туганым, тукта. Менә шушы VIP кунакларга минем исемнән, директор исеменнән дип бер бонус өстәйтме? Бонус. Атнага 1 тапкыр теләге булган кешегә тәмугка экскурсия дип яз. Душманнарын карап кайтырлар. Аннары безнең анда скидкалар каралганмы? Каралган абый. Ну только бер кешегә генә. Искә төште. Ул инде 23 ел буе Салават җыр театрына ярдәм күрсәткән кешебез, шушы Камал театрының директоры Шамил Зиннуровичка 50% ташлама каралган. Һәм инде туганым, безнең бит әле менә шулай күркәм генә, матур гына иттереп басып, утырып караучыларыбыз бар. Аларга нинди сертификат әзерләдең? Аларга бай күмәк заявка. Ничек? Ничек служебныйдан кергәннәр, тегендә дә шулай керерләр. Аллаһ акбар. Аңлашылды. Әйбәт. Китеп торыгыз әле. Эй, балалар. Кеш алдап йөргәнче миңа гына булышасыңмы әле соң, Эй, бабай, син безнең арада бетереләсең. Сиңа нәрсә, сертификат кирәк, что ли? Минем сертификат алынган инде. Менә сез үзегез турында уйлагыз, үзегез турында. Кстати, Рифат, әллә миңа да айдан 1-2 җир алып куярга инде. Дөнья хәлен белеп булмый бит. Ну миңа әллә инде кварталлар кирәк түгел инде. Үзебезнең Дырбышка кебегрәк җир булса шул җитә абый. Үз ялганына үзе шуны бирей. Эй, брат, ты что? Үзебезнең кулда бит. Үзебезнең кулда булганда син кара, яхшырак җирдән алып калырга тырыш. Ана, с видом Казанкага карап торган җирен, я булмаса ипподром ягына караган ягын. Син бит ат чабышы яратасың. Юк, абый. Миңа дип урыннар кирәк түгел. Әни дә шулай диде. Менә улым, әниеңне тыңлавың дөрес булган. Әниләрне тыңларга кирәк. Алар әниләр белмичә әйтмиләр, чөнки алар сизгер булалар. Кара балалар, кая мин серләргә комача аламагыз. Бар, чыгып торыгыз әле. Мин монда эшлисем бар. Бар. Күргән сайын куасың, ярап. Бар. Так, Айтуган. 110. Ничек анда безнең эшләр барамы? Бара бай, бара. Вообще йоклаган юк, көне төн эшлим. Молодец. Кара абый. Айдан җирне ала башладылар. Да? С видом айның Кремльгә карап торган ягы почти сатылып бетте абый. Әйбәт. Абый. Айның тулган чагында сатып калырга кирәк. Да. Кара әле. Сатып калырга дигәндә, айда МЧС буламы икән ул абый? Безнең халык айга менсә,
МЧС обязательно керек. Кстати, Нәрсе? нефтяниклардан заказлар көп. VIP урын сұрайлар. Әйбет, қара, ул нефтяникларга урын табырбыз. Акчаларын көчерделәрме? Көчерделәр, абай. Син қара, акча белән сак бул. Анда Америкада дефолт булырга тора. Доллар белән ала күрмә тагын. Только үзебезнең акча белән генә. Абай, үзебезнең акча белән алдым бит инде. Молодец. Башың эшләгән, китер акчаларны. Хәзер алып чыгам, абай. Менә. Болай сатсак, бер айда бетерәбез бит. Менә. Әйбет. Хоп, чагына. Менә, абай. Шул хәтлек күпмени? Абай, үзебезнең үзбек акчасы белән алдым. О, дивана. Күренеп тора инде Үзбекстаннан кайткан татар икәнең. Бар алыштыр, банкка бар да еврога әйләнер, инде үзбек акчасы. Абай, дөрес әйтмәдегез. Кайткан түгел, кулып кайткан татар. Бар, телеңә салышма, алда тиз генә акчаларны еврога әйләндер. Ярар, Үзбекстанга җитә, ул безнең туганнарга да җитә. Үзбек акчасы дип тора. Балалар, менә миңа гына булышыгыз, берәр файдагыз тияр, Ахыр заман дип йөргән буласыз. Бабай, Булмый ул. син аны нәрсә миңа карап сөйлисең соң? Ул ахыр заманны мин уйлап чыгармадым бит. Ну, син уйлап чыгармагансың инде. Синең шикелләр уйлап чыгарган. Имеш, ахыр заман 12нче елда була. Булмый ул, 12нче елда булмый. 13-тә? 13-тә булмый инде. 13-тә универсиада уздырабыз бит. 14-тә? 14-тә Сочида олимпиаданы эшлисе бар. 15-тә? 15-тә выборлар бит инде. Президентлар, депутатлар сайлыйбыз. 16-да? 16-да бит инде мәшһүр Тукаебызның туына 130 ел Тукай елы. 17-дә? 17 пока буш. Но президентыбыз Минниханов Рөстәм Нургалич Татарстанның авторитетын тагын да арттырыр өчен берәр бәйрәм уйлап чыгарыр ул. Алайса 18-дә точка. Менә 18-дә точно булмый инде. Анда бит бөтен дөнья чемпионаты футбол буенча. Кстати, безнең футбол кая була ул? Кварталда. Казанка буенда. Да, аңладым. Безнең бит бер заказ бар иде. Рубин футболисты заказ берде. Ниндидер бер кара татар инде. Айдан футболны карап атасы килә дигән я. Андый вид бармы безнең? Абай. Барла. Дефекатлы шул. Нәрсә, айда что ли дефект? Айда түгел, җирдә, абай. Ярты стадионны каплап тора. Нәрсә каплап тора? Теге бар бит инде Ваминның дачсымы шунда, коттеджымы теге, үйеме, Казанка буенда, сары кыймалы. Аңладым да. Красиво жить не запретишь. Ай. Сөйләшербез, күчерер. Абай, күчер алмас. Нигезе нык. Нигез генә вата торган техникалар бездә бар. Эшләрбез. Абай, фундаментын айыртылмаган сөт кушып салгандай. Да. Нишләргә? Ашылды. Карале балалар. Оптырысыз инде юкка. Менә миңа булышсагыз, берәр файдагыз тияр, урамнар чистарып калыр иде. Бабай, сиңа булышып урам чистартып кына бит байып булмый. Безгә акча кирәк, бабай, акча. Урам чистартып. Бу кара нишләп яшьләр эшләмичә генә акча алмакчы булалар, Әйдә, ул пенсионерның лекциясе бетми? Пенсионер ходячий. Пенсионер имеш. Әле күбеге шул пенсионерлар хисабына яшисез. Шулай битеме? Әле сез яшьләргә без пенсионерларда эшләргә кирәк. Картларалар эшли дә белә, яши дә белә, ярата да белә. Менә мин дә берәүне яратам. Яшь яктан инде, яшь яктан ук. Без бит бер тапкыр гына гашык була торган идек. Менә хәзерге яшьләр, акчалары булса, көнгә 3 мәртәбә гашык булалар. Я в Астанида, я Южныйда, я транзит тирәсендә. Берәр нәрсә саталармы әллә? Юкмы? Мин тугачтан әти ишкән. Шатлыктан түгелдер инде, куркудан. Сен куркырсың,
Раддымға звонит етіп, менің хатын нәрсе тапты, қызмы малаймы деп сұрағаш, ялғышып тұрып күн алған раддым охраннигі, әліге қызмы малай мекенін білмелер. 40 ел ішлеген акушер хатынығына бірінші тапқыр шибурашқы тапқанларын көрдім дегеннен соң, әті емеше башлаған. Ол ойнығанда мен сөйлеше білейдім енді. Ойнығанды бенді әлі бүгінгідей қатырымда әти мені шулай зорлап ванныға юарға деп алып кіріп кетті де, 2 құлағымнан тұтты да ванныда шайқи башлады. Шул вақыт әне ештен қайтып кірді де, нешлейсің баланың құлағын үзәсің бедді. Әти әйті, құлағы юрында, құлпыш әлімінде дей. Міне сіз кілес сеймі, зор құлақ білен яшауының рәқат яқлары да бараның. Дұрыс желге қаршы егіріп болмай болуын. Әмі ләкин ешітті шәп менім. Бәләкәй шақтан ғайбәт ештен мен. Әбі қаршы ғайта тұрған едінді. Олым, балақайым, сен өз өлімің білән өлмәзсің енді. Көп ешіткен кішіні ұзын-ұзақ яшәтмелер дия тұрған еді. Сың янына көрші қаршығы сәкинет өтей кіргәш, әбілер секретлар сөйләшкәндә мені урамға шығарып жібәрәләр. Әмин урамдан да бұларының нәрсе сөйләшкәннәрін ешітем. Аннары әні іштен қайтқаш әніге барсында сөйлеймді, алар талашалар. Меңа рәхәт. Балақайым тігі қарт тәрінің менің турында көрші қаршығына нәрселер сөйләгәнні гіл тыңлап тұр деп әні ақша бере тұрған еді. Балақайым біздің нәрселер турында сөйләшкәнні анаң аждахаға бүрік жеткіре көрмә деп әбейде кәмфет бере еді. Үсә түшкәшті шулай. Кез жеткәш қапқа түбіне шығып басам, бүттін нәрсе менің құлақта. Кім білән гүләт ете, кім білән талаша, кім хатынын қины. Барсы да менің құлақта. Аннары не бет, Құдай бабай менің тіліні құлақ қадары зор етіп яратмаса да, бірде тик тұра тұрған етмеген. Бүттін ишіткен көргенні ертен урамға шығамда селейм. Шушы құлақлар хақында енді біздің ауылда іш председатель алышынды. 6 пар айрылышты, 8 бала туды. Мына неліктен бала туды деп отыра тұрған сытыр енді. Дұрыс қоллансан құлақтан да туа ол бала. Шулай кеш білән шықтым да қапқа түбінде отырам, ауыл халқын тыңлап, ешітем, юғарышта Мәхмұт білән сәрия сөйләшіп аталар. Саң Мәхмұт әйті, хатын, қаралы, әлі бұл 4-шісін тапмайсың мұ? Тігі 3 дивананы да кіш етесі бар. 4-еу бұлсалар, бұл зарплаты білән бауғағына мінәсі қалады. Ну, сәрия да ризалаша. Әмин ешітем де 2-ші күнні урамға шығып, Мәхмұт сәриясы құрсаққа қалған ертеге хатын қыз врачына шәһәрге бара деп сөйлейм. Шын халық білген үстіне хатын қыз врачына бар ұят бетінде. Сәрия бармай ишалт 4-ші дивана. Мәхмұт нешләсін түзе. Биллахи, мұна мен шулай ете башлағаш, ауыл ерлері қазір хатынлары біле сөйләшмеше генә йоклый. Машинилар гына. Иштен бит мен. Ауылда яратмыйлар инде мені. Нашар ағашны бұтақ баса, нашар кішіні құлақ баса дейлер, мәғлім халық мәқалін өзгәртіп. Соң мен ғайыплы түгіл бет енді құлақларым зор болғанға. Кімге нәрсәні Құдай бабай зор етіп бере бет енді әйме. Меңа құлақны берген Аллаға шүкір әйбәт ештемәлі. Әлі шошы құлақларым қақына музыкалныға, бюджетніға алдылар да өзімні. Йоқса ақыртып әрмеге алып кетелер еді, тұрыр едің құлақларымны лақатыр кібік жайып, мылтық асып, қарауылда. Бұлай өзім жырлайым, кіші жырлағанын тыңлайым. Фәлішні sıra сезем мен. Жырлайым дегеш матур жырлайым мен өзім. Бірінші дәріске келіп кіргештінде құлақларымны бір генә серпедім де бұлай тұрып жырлап көрсеттім. Үтте aylar kütezeyler sularda yüz almayayım hey Vursa zavda korar yavga Degenim sırası beşli koydular. İkinci derste bulayttırıp jırladım. Kelli halli yanıma Tıyarısın ayılar Kışakını Sığılamın aşıklar İlline Kamızın ömerine kışakını Killi halli Kilele
Деп жырлай бет Вели Османов. 10 ел жырлай, концертіне хаман халық жия алмай. Тағын бешлі қойдылар. Үшінші дәрісте бұлай жырладым. Теге Башқұртстаннықылар бар бейт әлі, ирлі қатынлы. Қатыны. Әлі бейт әлігіне, ең матур мәлігіне, яши башлаған біз кебек, шақ біліп тәмінігіне. Кім әлі? Яуитім білән, Зілфия кәй. Тағын бешлі қойдылар. Аннарын қызлар ярата өзімні. Ярата кәнешні құлақ бітіл ұбышырға мешәт етмей. Қыш күнігіне оңайсыз тезі шиқылақ. Жетмәсә бүрігішіне де тығы бітірілік түгіл. Ұшқа да сыймай. Шуңа көрі қышларын иде отырам енді мен. Ауыл қатынларын тыңлайым, ауыл ғайбәті жиям. Әлі Құдай язған болса ауыл қатынларынан шақты бала таптырам мен. Мұнда да юққа ғана шықмадым, сізні тыңларға деп күнә шыққаны. Қабзай, сізге айтам. Телефоныңызға SMS келді любовница қыздан. Тезден бәбәйіңіз бола деген құтлайым. Мұнда оқымай енді. Қатының көрір, талашырсыз. Мен кетем әлбет селегәне Махмуд Біләсәрияның 4 диванасы деп. Мәне по-моему шуларның қойсысыдыр біздің білен. Ярар, төп мәсәләмдә түгел, қысқасы күшкі алқышлар біле қаршалығыз сәхнә түрінде Башқұртстан егеті жыршы Вадим Фатхинуров. Әйдәлі інім балақайым шығып жырлалы. Бұл қәтлі қалады. Исемісіз балалар? Здорово, старый пень. Привет. Здорово. Абысамын. 11-шіге жеттіңіз оқытырғаш, а? Я бай. 11-шіге әлі дүртіңіз де әкелдіңіз бүгін? А как же? Аттестат керек бит. Аттестат аласыңыз бар шал. Дәки 11-шіге жеттің, Данияр, сенде әйме. Ай, малажи, соқа бітірәсің бейіл Алла берса. Дипломлы, аттестатлы боласың енді. Сенекін диплом деп атарбыз енді. 20 жыл оқыдың бай. 20 ел бейті. Ай, Алла. Құтылам енді Алла бер. Отан кебетін ашты ма? Açtın da açtın. Ай, Алла. Кеш ашпаған еш оты, қалы жоқ шуа көре. Құтылам. Қозанға барып бір әрине сөтінің оқытушыларын интектіре башыларсыз. Әлі қашан төлеп қойғаныңда бай? Сөйләшмейші кірткем алсын сіз диваналарыны. Бір хәріп оқымадығыз бейт. Қай рускі дәфтерлеріңіз жоқ? Инди рускі дәфтерінде 11 ел алып келмегенні. Ай, Алла, институтта да шылай оқияшақсыз. Жиын надан, әлі кім бұларға қиялланып ерейсіздер оқы бітіргәш? Конечно. Ана, сен кім бұлам дейсің енді Данир? Председатель малайы, а? Мен ме? Отыртмасалар юридическийға кіріп прокурор бұларға айды. Отыртмасылар, ота 30 жыл ұрлады отыртмадылар. Сені өзің отырташақсың әлі бүтіні бізіні. Алла берсе. Ай, әлі, мен отыртып қойарсың мәктептен рушк ұрлаған едім. Әлбөке мәктепте рушк олмағанларына 10 жыл енді қазір. Ай, Алла. Ат, біздің мұна рушкі дегенлен Рифат енді әтисен есі оқытушылар. Сен енді педагогическийға қозанғадыр, оқытушы болырға. Мен әлі диванаға шағанмы? Медицинскийға барам мен абай. Акушер-гинеколог болам дей, қоллары жылыда бола. Шол, акушер-гинеколог болам мен абай. Сен бет Рифат олым оқша бей көратасың. Яратам шол абай. Врачларының да оқшасы көп түгіл бейт, нешек кешерсің сен? Көп түгіл. Міне абай врачларда мақша жоқ. Біздің абайны армияға алып кете башлағаш, бір врачқа 100 мың сом үлтіп түрттілер де әнілер. Әттігі врач абайға дивана деген справка берді.
Senin ul abin bulay da divana beyt. Anno bit spravkası yok ya. Hazır spravkalı divana endalaysın. Abi. Ha? Min de alamız spravkını. Divana degen. Sana vermiler hanım. Senin okşan yok. Okşan olmasa jülerge vermiler anı jülerdi. Bana abisi akıllı bulgan jüler degen spravka bilen armiyadan kalgan. 100 ming degen ha? Bizden de abi mine bir kurşun malay için bir desatka maşinası verdiler de türttüler de armiyaga barması için bir ayakla itip yazdılar. Ayağı var mı? Kag abi işte iki ortasında da ne abi işte indi. Allah, bir desat mi? Hazır invaliddir. İnvalid tugul siz abi yalgışasız vraçlarda okşa yok deyip. En aliye, abort yasatkan sen işermin kaldırıp kaytar. Kup mu? 3000 tenke deysin öyle ya. Estağfirullah. Yaşırın batırın tugul buraları ama. Yaş şakta apağızda abortka jürgeledi. Ama ne boşkayı. Abi boşka bir nerse yok. Perçatkada kimiler vraçlar okşasız. Şulay mı? Eli jari hazır balaga uzalmıyor ama. Balaga uzsa gümür abort yasatalmış ülesiken. Ay Allah. Mene dünyakaya varıp zitte, kırgım akşam bulsa hazır armiyaga da varmısın. Sen indi balam abortçularından jirgeç, şol yoldan kitesindir okup oturgeç. Anda da bir kubak şaşlıylardı. Abi, armiyaga vapsi balmayım. İşlep. Yana 27 toldu indi. Olaysa sen ha, jüler degen spravka kirek tügül indi, malajis. 27'ge kadar okudun bite mektepte, malajis. En akıllısı sen buldun. Men abi jırşı bulurga jinam. Simle? Sen bit, sizin nesilinizde jırını bilmişi yok bit. Seni bit jır okutmuş jır derisinden kup çıkaradır, şu 3 molayını kaldırıp. Kulağına yuvaskan bit, senin indi jırşı bulsan. Ну, siz abi тупой. Кем hazır жирлы бля? Главное, клёво выглядеть и рот правильно открывать. Там, где надо. Ay Allah. Alaysalı televizyon ekranlarından Aliye'ni kara oturası var iken. Ay bizden yıldız deyip. Elim aktanıp jiremen. Kibit canlarında atanın kibiti kırayında. Men okuttum kızını. Benim okuşu deyip. Hey, kuresiler oldu. Bulursun. Otan kozanda da kibit aşkan deyip gayindi. 5 kibit. Hey, 5 kibiti bulgaç. Yibra-Bidini'nin yıldızı bulasın indisi. Ey Allah, vaddınca ayımı zırlay bilmiş akşam bulsa, jarşı bulasın, pırkarur bulasın, bıraş bulasın, dönüyer sinkip bulasın, sen indi bu kapatırasın bey. Okutusu bulam abi. Tatal türlü okutabız. Şol, jüler olmasa okutuşulukka varmayadan balası hazır. Abi men fiqillar yaza başladım hele. 2 jüler okuturmuz indalaysa, kallega salam. Rahatlanıp bize abi. Aha, rahmat oğlum, bana özüm almaşka bir kişi üstürgenmem. Fiqillar yazam abi ka. Şulay mı? İyi abi. Hayda oka. Özüm yazan fiqil. Malacağız. Saniye apa ilten ilti qaytып kila bulundan, asqa qalı, iska qalı, gület iken tuqungan. Peki şu Aristo'ya bu. Ya abi. Benim de kirgen var yalık şahanda. Ay malacağız. Kozanutlarına ziver. Anda bütten bosaray birleri yok. Senin şiirini bosacaklar. Oy zor şair bulacaksın hani sen. Tukay premiyeler alırlık jigit buldun sen. Vat malacağız. Malacağız. At kallega. Nuvit can kiseklerimi. Birigiz pırkarur. Birigiz imi bıraş. Birigiz jarşı bulup. Sizin balalarınızı nerse. Daniyar bilen 2 avukat ekmene indi. Rahatlanıp bize abi. Okutabız. Okutasın mı? Okutabız abi. Orıkmağız abi, siz elleri kıyılsız, ulmisiz. Nerse, benim ölümü tile oturasın mı ney? Men öyle bir şiir bilen de bu liste yatkan yok. Bak milden başka bir şiirde şiirlegen yok alı bir. Allah yürekli kıstı. Of uttu. Emirli verelim. Yarı sen buldun. 11 yıl boyu temekiden üzmedin. Rahmat. Adı bit ekonomiya. Akşam bul, tez bulsa da akşam eteyim. Yarar. Orıkmağız abi, men вообще, наверное, не рожу. И вообще, nerseге ol balalar? От них одни проблемы и расходы. Sen olay değil mi?
Danyar bilen bizge iş kalmıyor bit. Biz bir zarplas demekkilik takşa olmuyor bit. İşiginde ol bola tapmıysan. Ana Putinler ime bizning prezidentlarimiz ime bulduralmasaga o'zigiz yordam etamiz deb ilning bolalarini orttiraga жүрөйлөр. Öldüngmi? Akşa beremiz diler. Ey ulgeç. 250 ming tenge. Ey Allah, ey aldaşuğa kırılgan dünya. Ey Allah, bu nişekinde balasız dünya bulsun. Olmay, olmay. Mana aytik, mana. Presidentil malayı danir. Pravit. Mana sen ime prokuror bulursun. No nişe bala bulur diye böyleysen de sen. Ha? Abi yani bir balası var indi. Mini kütügülü abi. Hey, hey, hey. Soğuşma, korola. Korola. Soğuşma. Utar ağız. Mini kütügülü abi. Bizlerin kimden ikenin o? Utar, sinler sotansın arı. Birer jirin imgenmedi mi bala? Allah'ın soğuşa. Allah, karalı. Nerse min sizni soğuşur gayrattım meni ömür yılbı ya? Nerse gayrattım min sizni? Olan var iken, düzde utar otanından yarta ol. Hadi sen otanını uzdıracaksın. Mini kütügülü abi. Seni kıvılmışı kimlikte bulsan indi. Bütün oğul bile gülü etkenini. Nerse gayrattım min sizni? Soğuşur gayrattım üstelik 11 yılbı ya? Akşa sanar gayret digeniz. Onu koyar abi. Ay balala. Şuşun odanlıkları kız bilen. Hazreti istat alasız mıydı? Ha? Sotu balabız. Kim aytti atistat sotuladı? Ana okutuşum alayı. Ha? Eni etmeyin. Ol da okutuşum. Atistat satıla değil de. Sotarım bilen mi sizge? Bütünüzge ikili koyup ta 11 yıl oturtırmın. Ana Danyar yaşına jitken şutırırsın. Sın abi bulay da biresiz bir tulay istatna. İşim bir emindim sizin olmadan keliş atistat nerse otanın Şistapoliski zoru işini üstüleyin. Bir yılda bireydigiz biteli. Sana öyle özünüz oylap karağızın özünüzün baş bilen. No. Mına klastan 4 birtik oturağız bitendi. Şularının birsigine de egzaminde ikili bulsa mına biribizge gene değil mi? Siz ne abi okuta bilmegen deyip işinizden şşşt İprimi da şiş. Anladın mı? Ay bu dillerinden asıp koyasın senin ha. Ay bu dilin onanlı da uzdurasın bir de Allah. Allah yürekke soktu bu ha. Mine şol kumasınlar diye 11 yıl bu yok atıp çıkardım betinde min sizni. Klaska kuşerdim şırnadan gelir. İkini ikiye kuş kaçlı şey ikeninde ölmüşü. Yarar abi. Ha? Mine malacız. Yarar abi kurukmağız, kaygırmağız. Tüler biz. Okşa kirek tügül şöyle sizge. Sizin bit. Okşağız $100 çıkmayı. Zarplatığız. $100 sen Federat için uzak banka kursu bu 2008 şansını da skilide. Yok be. 2008 86 abi. 2886 $100. Noda abi, mine sizin $100 da yok. Mine bizning Oliye şehirge bargan sayın $100 alıp kayta. Ders eşrefip kaytayın diyorlar ya. Ansın bilmeyim. 2801 baraganda benim jibereler mi? Benim bir aylık zarplatım. O da koşağı 200 de bulam. $200 sen Federat için uzak banka kursu bu 2006 da skilide. Estağfirullah. Benim 2 aylık zarplatını bir var odap kaytasın. Yani işte bu birisi tügülendi işirakta. Ay Allah. Eydin Jako'ya varıp çıktı. Bütünler sakşalı siz buna şul akşa tülep. Armiyadan da kolaşaksız bir ciyin invalid. Karışlı. Ha? Oliye versin ana, jigitler Kubanda. Mersi. Anda jin hayır kişi balası служить ite. Selerinde bir tiyin okşaları da yok. Aman okşa. Aman okşa. Ay yüreğime soktu. Ay bir kız kadar tistat yok. Ay yüreğim koyan bir tistine kadar şu güzel. Şıkına bu şıkına. 50 gram çıkarayım. Ay Allah utransız. Kimlerini kıttım ben koyup parasızsız dünyana ha. Abi ne tistra kildi normal. Var mı ne? Barar işikne koraptır. Direktör kilip çıkmasın. Var. İbetlep para. Koya. Kaldayım da sana koyar. Yarar. Nişek. Habarıga birer nerse yok mu? Oliye'nin ses normal mı? Saçalım bir. Oy boyu bakanlar abi. Fransuski duhi bita. Oh. Salam yine de. Hazret koyan inci salı diyor kaya üzüme. Kara sinirlerin ha.
Қайтқайшы бітірем, орақың айбәт. Бұсы бізге керек алмай. Жарар, орақың айбәт, отаңды қымалла. Әтінің қылаба біле шатырған орақсы абай. Шулайдыр. Меңа шыл пшеничный зори деген білән тырайарғына шырттанман атасы. Ай, ярар балалар, тынышланды мәзірек. Ярар, сіздің енді мораль оқудан, вағаз оқудан мәғіне yok. Аттестат алырсыз хайванlar. Тек ақша дедің мәлі? Әзірек. Шушы бітейінді, міне, ақша шушы болды. Шулай міне. Жарар. Аттестатыңызды жөллеріңіз деймі? Жарар, хәлім дә бітті ме? Башымда эшләмей. Директор кіріп сұраса айтырсыз. Дәрі суздырды. Башы әйленді де қайтып кетті дегерсіз. Біздің директор да бар мұны әлі? Ешлеп болмасын. Менде директор абай. Директор бір ай келген yok бетінде мәктепке. Запойда ята, ішеп. Эй, тем недоступен. Ярар, көп сөйләшмәгіз. О, менә ең керексіз шақта келіп шығарға может. Орлап ішкен шақларда бар да yok ise. Ну, директор, шулайында көрсе шулана. Ярар, бірер атладан ұшырашырмыз балалар. Ой, Алла, аттестатыңыз бұлыр. Бітірдіңіз сіз мені. Ишетігісі менің балам. Ой, Алла. Исірді бұл. Дәріс бітті ағыр сенің тағын. Қиық шәуле эстрада театры. Yaramay. Balalar, biz Qozonga keldik. Mana bu Qozon vokzali. Men bit sizga bir yo'l bo'yi silab keldim. Qozonga boramiz deb, endi Vyetnam bozori bo'lsin. Mana Qozon, ana nechik batur, ha? Boshqalamiz Tataristonning boshqalasi shu bo'la endi. Abay, oshiymizmi? Abay, oshiymizmi? Yo'l bu yoshab kelding, qochingga siyov sening, ha? Abay, tomoq ishdi bit abay. Mening pishitasim kelar. Ninde pişitu? Muziga bargash, tuzigiz, tuz. Muziga barib jetamiz hozir. Mana. Abay, men jibaram hozir. Ersa bo'ldi, Doniyar. Abay, men jibardim endi. Uyansızlar. Abay, şişiniz benim bundan. Abay. Qarag'iz ana, balalar. Siz meni masxara etasiz, Qozon qadar Qozonda, ha? Vampirskiy kelerga keragi. Ay. Abay, ostira siganmanla. Abay. Ostira sigan. Daniel bana tikinlerek. Abay, bana şişinizden turam minimum da. Abay. Bo'ldi. Tinchlanig'iz. Of Allah, nechiklar olib qaytib jetkiraman men sizni Kerovulga. Ay Allah. Qozonga keldik. Qozon bit mana qarshig'izda. Mana degan Qozonning hozir mana ekskursovat opag'iz keldi avtobus bilan. Matur opa, Shibar opa keldi. Shibarma voy. Qaydan opani? Shul olib ketashak, Qozonni ko'rsatib yurishak bizga. Tinchgina kutib turamiz-da, hozir avtobusga o'tirib ketamiz. Anglashildimi? Abay, aytdingiz bu teatrga malayga. Narsa tag'in endi. Mana bit bunda tikinda eri bonni torta mening bulayda keldi. Abay. Ona tualet bo'lgan. O'tirasiz, qarali. Yarasiyding bitinda. Abay, ular o'qiydi bilaykan. Balalar, Qozonning mana esingizga tushirig'iz nendek arxitektura pamatliklari bor. Abay, kompressornida. Vyetnam bozori arxitektura pamatliklari olmay. Qozonda 4 McDonald's bor. Abay, Qozonda fohishalar bor. Kimlar? Fohishalar? Ana qo'yin eshitdim tag'i. Ana bir kunni meni etini berengi sotirga jiberganda Qozonga. Abay, bizda berenglar buna bunday bo'lib o'sdi bu. No. Etini Qozonga berengi sotirga jiberganda yani aytdi. Qarani Vastani uramına borib, fohishalarga oq sharam etib yurma. Qaytqash boshqa berirman deydi. Bilib yiram, hozir men seni o'qitishim olay boshim bilan. Yotsiz. Bizning avul Qozondan kimmi? Bizning avulda Qozondan kim tug'iladi? Bizdalar boralar. Kimlar bor? Fohishalar.
Qarali, balalar, men sizga fashixalar turunda söylemedim. Arxitektura pametniklari turunda söyledim. Abi, men aytdim. Ayt. Abi, men aytdim. Ayt. Im harfine. Nende im harfi tag'i? Im harfi bor bu Qozonda. Qozonning 1000 yilligini tuzdilar, imi? Yo'q, abi. Молодец. Butun yerda bor, bir yog'ida M, bir yog'ida J. Metro tuzdilar, 1000 yillikqa metro. Divana. 5 stansiyasi bor, oltinsini tuzib o'talar. Allah baba. Babay, Vietnam bozoruna borabizmi? Vietnam bozoruna borgan narsa, o'qsha tutirib keldik o'zbekistonlik. Bozorga borib o'qsha kerak bitanga. Menga yetmasga qo'shdi 10 ming berib jiberganin. Qo'ya u. Qo'ychingga tiqdim. Ko'rsatmayim. Yo'q. Ko'rsatmayim dedim. 10 ming bilan bo'lg'ash borib kelasi bo'lar endi Vietnamga da. Abi, kolxoz bozorlarga bora kerak. Menda bet o'qsha. Unda ko'p pishirasan. 15 so'm bir pivoliq bor endi. Menga tiyin ko'pi berdi. A? Menga bek ko'p berdi yana. Yarar balalar, bozor turida o'ylamag'iz. Qozonga kelgach biz hozir muzeylar qarayashaqmiz. Tak, nindi arxitektura pametniklari bor endi, jang. Abi, S harfini aytib abi, S harfini. S harfini, davay. Abi, shuni zo'r ulaymi abi? No. Anda ko'p itib qoliq jiri abi emas abi. Aytma abi. Aytma abi. Samasirova. Samasirova shuplega ol, men Suyinbekani aytasan balla deb turam. Zo'r biting abi. Stadion Sirak S harfini boshlana. Sirak S abi, o'qimagansan. Baribir endi Sirak. Babay. Abi, Vietnam bozoruna borabizmi? Qara qizlar, balalar, bir endi Vietnam bozori yo'q. Qo'yasin bu ekskursovat ha. Abi, K harfi bilan boshlana turgan so'zlar bormi? Sen arxitekturalar aytding bizga. K harfini narsalar bilasan? Abi, kompressorni da Vietnam bozori. Hamon bir so'z so'ylab o'tirasan. Abi, K, no. Men direkt silson ol, ezgina. Butun Qozonga kelgan kishi kela turgan yer K harfini boshlana. Qotiq. Abi, qotiq restorani. Bizning, menim duva yurtni opam, Nazira opam, degi irdan irga yuri turgan opaning 3-chi to'yin mana shu qotiqda o'tkazdik. Hali onda degi Totar radiosundan tomadaydi hali. Qotiq restorani ul biz arxitektura pametniga bo'la olmaydi. Arxitektura K harfini, no. Abi, no. Butun kishi yurganda. No, butun kishi bilan yoq-yoqqa qora nalaranda. Qozonga kim kela, shunda kela. Noysa kolxoz bozori endi. 1000 yilligini soldilar. Qozonda bo'labi eymi? Qozonda. Zo'r bo'labi eymi? Zo'r. Motor bo'labi eymi? Motor. Abi aytingmi? Ayt. Abi hozir aytingmi? Davay. Qaysi? Korstin abi. Alsin narsa tag'i. Sen Korstinga kirganingiz yo'qmi abi? Zo'r bek endi. Eshitganimda yo'q. Sen abi onda mana shunday zo'r shoular bilan bowling o'ynaylar. Aytib bilan o'ynaysiz. Bovishlar? Nindi bovishlar endi. Bowling o'ynaylar, shunday qora shorlar bilan mana to'qmoqlar berib turalar. Qarali, sen otang so'zini suylamaymi? Menga Korstin kerak-ku. No. Qo'l, sharaf. Abi, sharaf tugul, sharaf dinamito. Abi, Qoban kuli tugulmi? Qoban kuli kul bo'la o'lanim. Men senga bit Qozon turunda 3 yil diksiya o'qidim bit. Abi, Qoban kuli tubida bit oltinlar ko'p dilar. Direnmikin? Diren, sen erta inish bo'sunda shut botib bo'lmading. Bir kirak bo'lmay hamma. Abay, K harfini bilan mana butun rayondan shunday kilalar meni matida unda bora. Mana shunday pashka, yashik ibra olib qo'ydi. Aytaymi qo'yan? Ayt. Kazanskiy Luks degan zavodga bora. Oraqa bitan sana. Qarali, Kazanskiy Luks degandan bolalarim tomoqda ketdi. Oqsha yeyib, meni sizni Qozonga olib kelgan uchun bir Kazanskiy Luks olursiz. Qozon hurmatinami? Qozon hurmatini. Atu tomoqqa berdi bu. Abi, oqsha yo'q. Nechik 10 ming olib keldim desang deydi. Ujmut. K harfini tag'i narsa Qul Sharif dedingmi? Sharaf. Sharif abi. Sharif, Qul Sharif mashiti, butun kishi shunda jiri. Anda Kreml. Of Allah, yarar bular. Atag'an qilgan narsalar bor abi. Kga tag'i narsa borsin. Kga Krasniy Vostok? Krasniy Vostok bor abi. Ansa pivo men yaratib turgan. Pivo bo'lsin, u bit mana Qozonning ne o'rtasida qizil harflar bilan motor etib yozgan o'zim ko'rdim abi. Ko'rganingdir, mana eng ishizli pivo shol, men eng yaratgan pivo shol endi. Qo'yasin bu qiz, qo'ya. Bulay bo'lmas, bulay aytamiz bolalar, Kitob kibitine kirabizmi? Ansa narsaga sen umrda kitob o'qiganing yo'q bey. Ana, etik tigi Qomi yilg'asi turindagi kitobni olib qaytarga qo'shdi. Ne, narsaga geografiyani boshladimi? Yo'q endi, tigi Kama Sutra kitobin. Kama Sutra bo'lmaydi, Kama turunda tugul.
Жүннірек хатының болса деп айтты абай деген, еме? Камы сотырақ керек түгіл деп айтты деген. Рахмет абай, Қайтқан шулай дерсің. Абай, Вьетнам базарына барабыз ба? Жоқ, қазір бұл айтабыз. Бұлай болғаш, жеулеп, міне біз Кремльгана көрініп тұрайымы, Құлшарифқа кірәбіз, аны қарайбыз, аннан сыңанда музей бар, Эрмитаж музейі, аннан шығабыз да Туған жақын үйрәру музейіне, аннан кетабыз, значит, сынды сәнғат музейіне, аннан қайтабыз Туқай музейіне, аннан Камал театрына, Камал театрынан қайтабыз да пойызға отырып, обратно ауылға. Жырламайбыз бүгін, ура! Репетицияда. Ашықма, музейда жырласы жырығызны. Қабас дегенде абай. Ашықмайы, музейда жырласы, анда Саба районы келе, Көкмара районы. Алар алдында позор ететерлік болмағыз, көп репетиция жасадым мәктепті. Абай туалетқа барық енді. Түгел айда жырла давай. Музейда жібересі келмей, мұнда жіберем алайсы. Жырла. Давай, башладық. Бір, 2, 3, ну. Бұбылақның аққан суы самагон болса иде, ағып келген бұранасы қалбаса болса иде. Эх, метрополитен, яратам не халитем. Эх, метрополитен, яратам не халитем. Әнә келі автомобиль тиегеннер мұншалла. Мощный қызлар білін кірсәң иді мұншаға. Мощный қызлар білін кірсәң иді мұншаға. Эх, метрополитен, яратам не халитем. Эх, метрополитен, яратам не халитем. Айдалар я? Әйді енді. Зұрлы! Эх, қара қаш, қара көз, замечательная, за товарға шевешілер, обязательная. Эх, метрополитен, яратам не халитем. Эх, метрополитен, яратам не халитем. Рифат айда. Abi elə jırlamayım mı? Jırla, Saba rayonlarından da huşu bulasın işte öyle. Ayda. Ağidiller dulqınlana, qımlana, elle sutqa birim miken qırğan sayın şınlana. Elle sutqa birim miken qırğan sayın şınlana. Эх, метрополитен, яратам не халитем. Эх, метрополитен, яратам не халитем. Abi barabız bu tuvaletқа. Эх, метрополитен, яратам не халитем. Болды. Malatsı, mene şuşlay jırlasağız, Saba rayonu bile Көкмара rayonun berip жығабыз. Так, қазір бұлай айтабыз айса, музейлерін үйрейбіз деймі, Камал театрында бітірәбіз да, пойызға отырабыз да, Oşuyuz mu abi? Muzeyden соң oşuyбыз. Abi! Нәрсе? Жей обарасы келмей, автомызда бар еғалі. Нәрсе болды, Алия, нәрсе болды? Неше дейді Вьетнам базарына кірмейміз міне. Миға бітәді лифчиклар, трусиклар, қалқұт алып қайдырған. Лифчик дегеннен, миңа әнезәбет әйтті, Вьетнам базарына барсаң, 6-шы размерлі лифчик алып қайт дейді. Allah, başına kiyip kaytırsın inanı. Allah, yarar. Әлі мені қазанға бұшқыл бірін келеді білдіңіз ма? Ақшаң бар мені senin de? Мұна абай, 15 тәңкі ақша бар. Нәрсе аласың индаңа? Қазанға келгеш, шінде абай бір 10 пашқы идел болса да алып қайтып кетем. Oh Allah. Нәрсе, музейге бар мıyız ұсталы енді? Абай, музейінде, уфалла. Абай, Вьетнам базарына. Вьетнам базарына. Алиса бұлай. Көрістін абай. Башта колхоз базарына кірәбіз. Колхоз базарына. Аннан соң 10 тәңкі ақшағыз бар ма? Маршруткаға отырып, Вьетнамскіға кетеміз. Жеугіне барық мәлі абай? Жырақ ол, жырақ. Жоқ абай, мен маршруткаға барам. Нәрсе? Ақша алалар бармайбыз. Менің телелік билетім бар, мен бошқа өрем. Сен менің үшін 20 тәңкі төлерсің, жәмі туда бұратыны. Ярар бір шылмайында отан қайтқа жазып қояр кебітті. Так, айда, Данияр жырлай башла, давай. Кеттік колхоз базарына, айда. Бобалақның аққан суы, самагон болса иде, ағып келген бұранасы, қалбаса болса иде. Эх, метрополитен, яратам не халитем. Эх, метрополитен, яратам не халитем. Кішкене вақытта көп сөйлесең, тіліңні қысқартырбыз деп қорқыт қалайлар еді бізді. Білмейм,
Кайда һәм кайчан күп сөйләшеп ташлаганбыздыр, телебезне яңадан кыскартырга уйлыйлар. Мәктәпләрдә татар теле дәресләрен киметү турында сүзләр йөри. Хәер, туган тел өстендә куйырган болытларның беренчесе генә түгел инде бу. Биттем дигәндә бетми калган чаклар аның күп булды. Чөнки аның коткаручылары көчле иде. Әдәбият, театрлар, татарга хезмәт итүче сәнгать, галимнәребез, Эй, ты, чувак! Җитәкчеләребез. Слышь, все готово, сделал. Хәлел, нәрсә готовы? Ну, нәрсә готово? Робот готовый, все. Нәк салават әйткәнчә, татарча беләйет уже, все. Татарча беләйет. Ага, чё? Ну, әйдә, алай булса карап карыйк. Кайда ул? Lady gentlemen, встречайте, сезнең каршыгызда Рабатулла. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Min Tatarstanlıkın soyla, Tatarstanlıkın satıp al. Biz buldurabız. Булган бу. Gördün Selam. Здоровайся. Минме? Отпусти. Гафу итегез. Каралы, гафу да үтенә белә бит бу. Конечно, это же я сделал. Булган. Читекләр ки. Туктале. Нишләп моның башы шакмаклы ки калган, а? Абзый, понимаешь, запчастьлар белән проблема. Все запчасти китайские. Менә әгәр микросхемаларына алтыннар булса, мин могу сделать, конечно. Кстати, у Салавата же знакомый есть, Алмаз холдингтан. Пусть попросит пару килограмм золота. Могу делать? Пару килограмма. Да? Булдырып була торгандыр инде аны. Булдырып була что ли, абый? Булдырсаң каралы, не? Аннары күзенә 2.36 карантлы бриллиант та шәпәсәк. Аннары мин аны сезгә сатмыйм да инде. Эшлик әле, абый. Яра, туктале. Һөнәрләре, нинди һөнәрләре бар? Күрсәтсен. Һөнәрләр есть, много һөнәров. Шигырьләр сөйләттан татар телендә. Тукайныкын, Такташныкын, Җәлилныкын, Салих Сәйдәшев шигырьләрен сурнаша. Салих Сәйдәшев ансы композитор, шагыйрь түгел. Да какая разница? На, сам нажми и сам послушай, там все написано. О, менә Тукай. Басыр әле. Тукай, Кырлай мәктәбе, Татар теле дәфтәре, кичә киләм дигән идең, килдең инде. Эй, зачем вырубил ты? Не дослушали же? Тирләп чыктымы? Кая Тукай шигыре булсын инде бу? Ну, Тукай ди бит. Бу бит интернет хулиганнар язган шигырь. Да ладно, давай, следующий нажми там. Менә Такташ дигән, тупта Такташка басыйк әле. Dünya şunday suyungan, appak karga kiyingan, EBCD, EFG, Jonas Hayden Faframi, Lokin Hiya, Lokin Ziya, Aykam Sikam Aneviya, şu uramdan kimler kile, piyanirlar tügelme, kildiler, bağanağa başlı trap, Aysvay Polizay, Draim biye koyna diye, Semzik, Samziki, Sibinah, Kutinah, Gittir kaput. Ey, ne işleysin? Kimindi Robinlikten söndüre? Bütün informasyonu udalaytasın bit hazır. Toktali, koyan gelip Toktaş bulsun bu. Yani Toktaş'tan başladı. Gitler bilen tamamladı. Ой, ты, оказывается, историю не знаешь. Когда Такташ на зоне срок мотал, да? Гитлер бля бірге язған шигыры. Ну, помните, наверное? Менә күрдегезме, безнең яшьләр тарих белән әдәбиятны ничек яхшы беләләр, а? Че? Ярар, аңлашылдымы, аңлашылды. Ну, давай, җырлау ничек? Абый, җырлаваз гына слабрак, конечно. Вот мен анардан татарский рэп җырлатмакчы булам, да?
А у него какое-то там изображение мон деп шыға, жырлай алмай никак. Глюш ите, ширләді. Мон кірген мұңа. Да, по-вашему, наверное, так. Doğalara gerek mi? Doğalara gerek, никак не могу лишить алмай. Келелі мұнда, ешіл бар. Хәзір үйретем. Менә махмырдан кіші нишік түзелі? Что за махмыр? Ну, пахмил инде. Ну, 100 грамм. О, нәрсәдән ширләсәң, менә шуннан тиреләсең. Менә бу роботыңа моң кергәнме? Хәзер ул моңлы җырлар тыңлап дәваланырга тиеш. Нет, я сейчас откуда найду мон-то? Хәзер менә монда салават чыга. Без сәхнә артында яхшылап чыгып тыңлап торабыз. Әйдә. Татар моңы бит ул. Сен имгәкне куа. Теге кызыл автобус астында мәңгегә кала яздың. Пиджакны да урларлар. Эй, где мой робот? Қоя менің робот? Чо, урлаганнар что ли? Талаганнар да? Сенің арқада ол. Боя теге екі автобус арасында қысылғанда тартып алмаған болсам, әлі қашан біткен едің енді. Аллаға шүкір. Хожаның сыртын айтмышлы, Құдай берді, Құдай алды. Капот сенің роботыңа, капот әне, темірге тапшырғаннар. Хәмен сенің өзіңні тапшырам темірге. Знаешь, сколько стоит он? Бар ізле, өзіңде yok olmazsың мы? Хәмен аны нешік табам енді? Надан маңай. Темір магнитқа ябыша ол, магнит білән іздейлер. Магнит? Ой, бұл магнитқа түгіл ләбибәге ябышқан бейт бұл. Ләбибә! Ай, нештесің? Кеттім. Әлі қошық бұл. Şeledir ağadır Sügenler sügenin ağa Bezinin sügen kaladır Sügenler sügenin ağa Bezinin sügen kaladır Jarlasan Şeledir ağadır
suygan qoladir suyganlar suyganin ola bezining suygan qoladir bezining suygan Татар маңы конкурсы лауреаты Салаватның шәкірті Ләбибә. Рахмат Ләбибә. Халық күйләребез ғажап матур инде безнең. Менә Тукайыбыз да нәрсә дип язган халық көйләре турында. Белергә кирәк ки, халық җырлары халкыбызның күңеленең һич тә тутыкмас ва күгәрмәс, саф ва раушан көзгеседер дигән. Нет, ты, чувак, ну ты видел его, да? Күрдеңме? Қарале, яхшы сүз сөйлеп башлыйм, син бүсер кебек киләсендә чыгасың. Роботны кирип күрдеңме ди? Туктале, кемгә кирәк синең ул роботың, а? Кем аны бер кем дә алмый бит. Җитмәсә, татар алфавиты да ул синең роботыңны. Да при чем тут татар алфавиты? Чё, кәҗәк алфавит кирәк, что ли? И сезнең татарский языкта мне да агрызы нужен, понял? Син роботны кирип кара. Бер кызның кулын тутуга түзмәде Словак. Баш капкачы ачылган, подшипниклар таралган, фреон аккан. Ты хоть знаешь, фреон сколько стоит? Страховкасын түләрләр әле. Страховкасын түләрләр, аның акчасын алалар, жаның чыга. Мин бит аны страховать та итмәдем. Әллә син безне монда страховка белән эшли дип белдеңме? Да сезгә шорт булсын моны, сез бит металл түгел, коррозия булмый сезгә. Туктале, сиңа Салават кирәкме? Да, позови-ка быстро. Менә хәзер чыга ул монда. Ул халык көйләрен башкара. Халык көен башкару өчен зур көч кирәк. Шуңа күрә син аңа комача алама. Сине күрсә, тем более неформалларны яратмый ул. Әйдә, сәхнә артында чыгып тыңлыйбыз, әйдә. Мин синең роботыңны да